na ne manko tote emfa emano aha eye sompa Asem Mpe Nipa said that make catch on osisi prisie besi obi sisi wasisi bisa bonsam kura ne bawu aha enti no ye ne sa na ne ma akotote ede ama said that ye no ye ne ye wa futusem o ye be kaja gum gidi afutusem na bremo after afutusem na ne nkomo wo fie ha na ye katete nsem ne aka abakosem de akire mo ye be kire mo ne ma na wo wi ase ne mo ato akona mafa Kristo de nanso Kristo nsem bi wo a mapoa ene edimunya e betena se ne de sansem ni nyina abramo ene oluman ma shave about the ni nyina agu ma ye very romantic and simple me hwese menya ga nkokura body e mfa yire mawo ndina ne ma head a shave ni ma agu kakra hwese mitiri betima yi na manya kuma bi di afamu a omuno bibia boko de akwaku nyankopo ada mo de ache na bibia boko se makase edrufia da se ya na ye o se a friend say aya kohifo yeah kohifo birthday aya kohifo day ti ya na nyankopo ya na uyi ni fi wa brabo mo enye da waku nim se ene fi efiri dwada besi fia dai wo mo manya mane ebika de bia hwe ase ebia ko kanse mama na no akoyi ni ka amma ne bebia de na fa no oje ne ho anye ye ne sebe nsamafo obo nsa ho ye ne amotiafo ebo nsa ho efia da be efiri dwada besi efia dai ensama ya kan enti bebrebe ya no o makanti ye ne ye nkan baifo bi asem ha obetena ha hwe odin iti ya na edu sa mesi ene nyankopon ne yedi ne ye na ka honam fam dia na nka nko yi sa ko so na aduane boa ye tie sompa na so ya tia se ya katemada bodwe mu dia na kwaku yedi nyankopon aseda ye dai e dia ma no dinan nsam wo ha nsam wo ha na e bia makasa ase mu se ya na me se wo mo ye funada ka ya na mo mpa ebo ne sen obi nwu ana pese mbusa sa asem no se o mpa ebo pa be ye sen sa obi nwu sa wo ye so sa no obi nwu no nso nya adwuma wa ba adwuma wo se ono Yesu Kristo nso de boye ni wo nya ne fe na wo nso so obi nwu ndo de boye ni wo na nya ne fa papa ye wo ye ne fe to no be wu am nya adwuma mbo mpa so obi nwu ba boni hu ko ku peja wo chi na ma me ade ko ku we odi ade bi ba kuruma kwaku pagya bi mu enko so de nya wo ye no so ahwe no oluma metisi mi se me ye bia me mo akonma wo fie but metima ye o wunti me shata ade kala mo ho wo che ho tra kwaku ade na wo ye no say ye start bia kwaku ahwe aye ntimi mo akonma wo fie ba ya tra so ama minimi de otimi ye facha me no obi ampem cha nyini communication combination Pauline etumefo enyine we enyine se katrema kwagu we space na se kula se ate ayi bi we watade ne kala ate space na comfort enyanwa nwa se ge ka so pew sa ge yo febri ei se tachima yo se ba kesi bo se ise pew enyanwa wa ai ogu no re ye yeah ye wuron babu aya ga me tam kire sro sa danzo bi so ho wo yesa o tete ni pa o so dan me ba o dem no me bu kon kwaku mi miniska me polashim pa bo me to atale enda no botoma ye de un se bema e jan valanda so no position ba ne se bi o se botoma o ba be ko hwe no oto ni mo na no obi kunu ba ye o ba adwuma mu zo de atopa na ewura dem wala mu say yes o here ai waba ne ko so wa ano wa o ba wi awe na de ko ta wa yi agudi abore na bibi aboko de nyina ene ye fiada wo se ya ko bifo be dia na me wa ba ye ene enu anu anyom ba bi ko nso so no enne na ya na ye dom tumpem sa na tie na so ye de nkwa wura hu ye mobo wa ya de selection afa ye ache wo fa na kan o mo na ofa o mo no a combination no wo fa mo e kan bi kura na mbo amfu o wo fa se da no wo fa pe reto wo to wa no ye wo watadim ye jam fro agudi apole na on tiase oto wanu yi hwese pink bi wo watade nim kakra bem aye da abokon wuro so no so no mo no so wo pe
kakra bem uja ho emfa ho ma oh wa fa hwe ade dia me pese me kire say daddy bi u ka say wa fa mpam shirt bi no mpam bi mre o aba onu sa nche ne wure be fi o wa fa wure fi eni wa fa wa daru ba wure fi die na combination ni manen kai o na dia fa me Wofa Lumba so de bre eni se kure be kum krama na tola pampam mu Wofa mo ho efe mo ho efe nyimre eje oluma de kwa yiye oh da bi na se black ne so kra eja kwa yiye atare black de kwase akura she fata no oh da bi na ko fa je bi jai aha dana atale black de bia na manfo nim say yenti na atale black da bi oga dia ya ma on say yeah atale black bu a edina we yan kan no kro black kwase a she fata no bodem ni she fata tuntum die da bi Wofa atale wa ye birisi na wo ba obi aso na she tuntum fata obi na she so she te she we neck no o se so kama abrim ze krama be ma Wofa yan ko ya ni oyere Baku ye eti say ise mo ya ma abonde sofo wo fani mpon kwaku abonde sofo ni isua oyene ya manya mesa o ukunu ye ohini timidi wani die ma kama o Wofa na ya akono I'm away from say office asa aduane atomam diga o mo me to aduane ma e fa me pesi na me ma Ova mbajo pom ti say awrade aya de o black we say ni obi a na benya bia hye ano hye me na na different me na wi na mto we see difference wo dey na difference difference oh arade ya dom na omna samoa ho obo combination ya hu ni na se na ya na me ya no oni se me kasa na ni anso abeto we me kana abonde sofo ne wo ma yo I don't know o kan asem ya me kan yi ma me ya ye hu ni na se nika wa hen watch ama suddenly watch ne mpaboa no ene ne top no wine ne wo ni nyina ye na wine no was space ena space no ena o two chain wo ni kom ni nika no so ena wo ze chain ni ye gold ntina wo so yi hu watch yi hu kawa sa pepepe o wa kuze we nko aba mo nyama na ja ye nyine be kamibia asa pap gajro aba ko kama na wore o bia ba me oh sa ai Mr. Knock asa o betene to mama kan ye ho me kasa free tonkra ne free ayi nkra na na wa eja se frame se sa me jaso o no wanyo wo frame mamfa ahomachi wo sa frame mamfa timi sori am hu me score na na tie Sompa na wo ya na wo yade ana se panyini matom credit me fro yesi bibi na meje no menye hwe mo chi ame na ngofo obo mo baso na yajusu jom bia me nam bi ya jase akura bi ton housing ana o san so ton tape ana o so po mo na samo asem wi ase so obi a won yope eno de wo tiase o ndiase o eno na obi aso ope ana o se o po mo na asem na me de ma na di nkwa me na hunu ha o po mo na asem o mfa ho be firi ale so ana nze me mada o ti na ma fra ani o he ne gaza o so anante go ni bare wo Ameni bagura reje for na say o Wofa mo ye adwuma especially o mna samo we are so say e ko bia won do so mo no so ohun ni onye o na o ti eja say o ka say wie no age fun mo adwuma say ohun ne ya mo che da mara mo gege house ne you radio ma dwanso o UK was so pom na samo asem papa ena ma me ba konso so no so wo em se Holland asem be na o se mrantie neti ase nyina no wo pe wa asem free wa besi ni to mo na sa wa nkra de no mo no because o pe na asem anya asem be o de wa fole ya me you o the UK number for my men pedede yo Martin Everybody show ni pa bia odie Sompa Asem Mpe Nipa sister Friday ni dey dey sire o man ntuzu TV asa dey follow na asire bi ko abrabo ye dey chi se da bi the pressure beto ye ho so a ye nhira mra no na yale ye da ye so na ye nhira mra no do mankoma de na pakan abefa ye so ye nyanko de ni science no edru fiada ne se ya da bi areho da bi nso asire enen koma ewu achi na be ye wareho ye ni kan mo ni anya na enema ye bisi basa ene ye 47 or 3 minutes eda 37 to the monwe 40 mawie
37 40 maybe 3 minutes we are me you afrim na yakoye ni mama na ma akotote de amaye ene kakra bi na me pese me ka kire wanwumre yi ewo wo futusem se abrabo a wo bo ni wiase asetene mu no ya bonkum dwa ni fa na ni fa adwa bonkum eno ntino asantefo bible ni bu bebi ka se esie ene kaja eni aseda saa bebu enkofo atini pi omtimi de tu on mafo nanso omontia bebu no ase ye kesi a mo amatena akura ase pen yakọ afuom no eye dati kokko bi ya na emmoa bi yetese ntatea kankanka emfotie omuti kakraka kokko bi no omwe ya pa ya no mo neta form sa de na esiwo kakraka even kan tete no kura no na wona na eta agya gold ofia sa sie ni bi ni onyina sisiwo eho na ya na wota ko hunu sa de no mfotie ne nkanka na build sa de no edisiwo eno na efre ne sie ena kaja ne so ye edua bi ayesa ahoma na ono no obobo anu afa echampon kakra no abobo no afa bre kakra ahaban bia ne nsa benyam bi obobo fa ho anu ode ababa ba suesie ne so no abobo gu so enti saasie ne ho do de papa bo ze dua ba ko pe hini pe ene kura saade ne mu nyina nti ufa kotokuro twa ho ana mini kakraka na woji wudin se ne watum funfun ne nyina ono nso so ne yefre no kaja no na adano na esie anye boni aye meeting kasie bi koso wo nwuram ene sie ye invite ne se wan na ubo na baso nei esie je mike na no se in fact emu ewo nwuram ha nyina ati medidi ubo nso ma wura mase nwura no mu ma ba bedadi no mo boma baso esie die nsi anke nyunu ni hawo esie ya yade o ampa mafuo wura ba odi ninsuo odi sie nase na odi ahye wo se be nyunu na ye misie we die mfa ni agoro ndi odo bia akora wogya ho e ba cho abaso bode na mo de ma mi sie no enya me na me yo eye keja se ka misie nko ne adọ me hu nyina anka wie bi edama pampamu no untimi vansuo me hyemase na aboa bi ntimi ma megina mase edisa akaja na wabubo nwura bebre sa ahoma na oguma pampamu no wonna masa anyunu ne to me so na odoma nkoma bo na wi a mitimi enjoy awia no ehunu se enyunu bi hyemase endiane se mo abasobodie bi a nya me sie me ho na me de ma na emom eye kaja enam de ma no awe na meeting ne koso ne kaja unu abo abaso de na wo ka kire unu a eti no obi asu se kaja baba ya ahomaso because ni nua na kire se odan no kaja je ne mic anu se eya me ya se esie kasa but me gidi se me nua ne mpese obeye boni aye fi se me kaja me ya ahoma me bobo fefe huma nyina na ma nya baabi a mankyira me tibegu fom eba ne se ni patietia me so entimi nua yi ena ode masi agongon amenne enipa nyina to omani omuhunu se mete eyesie so mede me ho medi ade me yekese ada esie beka so ma me sa akonya ne biem no metena foma ma nipa tietia me so because mintimi nya ahoma angoso wiem me mu emere mebubu agu fom afina wose egu bi o wadwabo nase afina mfo boni ayefo no ma start edwene afi we kagu naso we kagu wana kaja se enu nti na asantefo bible ne ka kire mo se humani suma minti na atwe mienu nam enti e wa abrabo mu no onipa a wo serete ne sa adamfo nia wo fa ne se nua nia wo fa ne se maame nia fa ne se yire anakunu no edane se boa owoni odua wo abrabo mu na wo ne odua wo na abrabo mu se o kasa ne ho a na de ani di ato ho brother eye no kwasem se wo na wo kobebo akohoma o nenso wakohoma bomu nyina no eye oba na de ye aduane eye on na dwale ma eye ono na enyim eye ono na he nkra enti se wo ye proud wakohoma bo ho a won hwe oba no so se de osi treat woman no e wa adaje no na niam akotote dia ma nenkomo ya mapajanka de nenso ma hyebo me mpese mebuso yekura mabuso
2 minutes nti go for the bedi me but me fa me za enti no me di besi davo from me yi ato hoye ne adi hu nkomonye mpa cha o enam obi so na obi ahunu soro ne ayema obi no onzo aye bi pen osi uniema ansa na wo ma ne chop money dia zuzu kame na mma waduane di ampa uniema fi na wonim si no ono nso na esie ya zuzu kame na me bo akonhoma ampa obi ama sori ono nso na ma ba bi de hye ya zuzu kame na metua woka ampa ono nso na tena ofidie ne so ana wo tena wadwuma mu ho ana wo soso awomo no ana wo soso asumenti no ekogu ka bi miya de ko awrade nhyira onka ho no onye okase na niema enkotote emfa emaye ohenere Wofa mpacho meda sena machia yetiefo nyina ebiem na ene wode aba no ede ema brabon so ehyehye se ye fa na yetimi ede abobranko ade a meso me de kakra ye na mede ma adofo etiefo ne ahwefo ya wonom etie Sompa television ehwe yen Sompa TV so ewo eye Facebook na Sompa TV Ghana Sompa 93.1 nyina so no ene se eniema mienu bi ewo abrabomu a eya na ye pre ekohwehwe eniema dodo na wa abrabom sebe ya eniema betimi akonkan de ama ya na so eniema mienu ya eni kwan se wodasani epre ne ho se wono ankasa no wo tumni kantente wode mampamnika ekwa akodi akire ewo abrabom no ene ayonkofo anase odomapa nipa pi wo ho a ene ye kasei woni obi ene tie se adofo odotimi sa enipa ho timifono ebia nipa ne se ne ni yo ye bia na se na de ba ko mienu bia wa ye nti no ne ho nya na kono biem mempese me no be nanti biem se adofo afia ba hu se na oba na se be ma no na osu na wo pa nipa ne cho se mesra wa wo de fa mesa pa cho wo nya tantan de kere cho be ma kan sembi o se abrantie bia wo ne oba bi tina ba ne se one ne entina biem na wo di so anadwa homache wo bia ne pono obi emie e de na cho kiya ekua ye mi o mesra wo ekua mpa cho fa mbone nyina cheme ye mpa cho modo so no nam na so wo mpa obi emu a se wo ho ase kempalu does manengo ewiase wo we no se bibia mfiri ho bibi mehye wo ena se bibia nse ya de papa bia ne ho betimi abo abrabom etimi tofu aka kire ye ne ayete ho a ye ne adofo bi ye fa wonom de to yakoma pono so enipa de bi kura meka se wan fom no kwa bia so na mmom se wo ye oba na se be ma no wo se wakọ ho obi a wo chen wo obi a fedo ho se ono na ye be ma na se oba chen wo ye obetimi ahwe ne wa abrabom ama na timi akọ nani mu amesrawo to ho ase netra wo ba bi na empacho mo doda wono mo mayasa no awade na se mpratwe no kwa ni mu no etimi kogu wa bla sabra na bia time waste wa waste no na nya asem ke 20 ka wote ho ase ewo ahyase na enketimi bua wo me ka kira wo bia wo tie yese wi ase de wodo wo no so do ne bi de won pe wo asem no wo so yi wani na tra wo ba bi eni pa wo ni yese enya ne srefo a na ya na esre kire no de obeyi na nim sa won pe wo yonko no pa cho do not beg for friends anase we dem ne nanante ache me yonko bramu ni nti oya wo msi ase ba kofo nante eya na so ye ka kira wo se yonko bi a woni da no so akoma da no so pa no wo se wo no nante biemu a to ho ase se wo no obi nam na wo se onya bread nansei enfro wo frɛ na on shada nye so anasa wo text message on reply anasa on respond there me so oni bread man wan kasa so no hu sa wo ye obi anasa to ho asa wo ye nipa sa nipa ne mpese ono obenanti anasa odu bedi nkomo eno ti na abasa ne ntine media mede metiefo no yempre enkohwehwe wodo yempre enkoyesa meni adamfo ekwa akonam de wose wone wonam ne mpacho twa no to treat se nwula na ewia san hye ne sokora na hye na mfiri wa blabo me basa foforo betimi aba na ne ma akoye dia mo be ma me da so fa jakopon ewrade nyankopon wo ma na me wo fa se pese we nega na ni aba ho se ne wo fa letia be ma afra ina ku me bobo azo wale wo hin ndia be se be fire mizo drink metini diala me hunu ni ameme nya me hokora mango no mde ye yo drink na dese emunsu pi
sanke ye adwuma pon no ndu sei no ubekwa godu ntimi ni banku ni abeti ni mu enti unya mizo ni bia unya meat pie bia na bread a obobo kakra bi oda otimi se ne masisi so otu no kone kora dwabo nhyiamudie ayiyo bia ase so odi mizo ba ho a oye guy kofo bu kofo respect enti mizo opedodo atu o number nso ede enye number efiri adwene mu odi ma aba start se mebubu ode to nyom na mewie na mo kai 0246 270221 0246 270221 yema be kotote ede ama 21st clinic 21st clinic de ebo adwuma o 21st clinic o me de sciatica yade no din ba yo sciatica yade ni din na obi aka bi no o me na ko hwehwe mu huniye na hospital ni din de 21st clinic na yade no so din de sciatica enu nti na sciatica ne hu 21st clinic na ne ho popo no wa sheki 21st clinic so o number no saa yade no eso usidem wanantu unantiri usisi oto asesa no a wo so ho femfem onani timi yese fom wotena se na wo sori na aka wo ma ase mozi pumo amobobo no na mukeka saa yade na tumirika ko 21st clinic no monyo enkwana ne mankoto temfama number ne 0540 311 0540 311 from na ne ma enkoto temfama 3A Herbal Center omo bo adwuma 3A co capsules no kokwadro etia pose onipa bia kokosi wuto ano se betafracha obema mu aye mmere untimi nyina mu peme emu adwuma me yehunu se wo obema no 3A co capsules o pebina bobo no nombi obi wokra bo hunani ase ane sisi wotuntuntuntum bebiro ye sikoku pone obi wo abonso ojane na emoja wom obi wokosi nani ma sisi ano asan na chi dabi oye bema manyesa yede ne yetondro no ntu begina yanim gigi wo wani ma ibe prawo ibe tuasi baby fofora mo nse ya ba wi ase number 0546 107 107 0546 107 107 express group semen ganchira o se e ba kontusem na akoturo mo ayi mistake bebre do akwantusem nyina fa be na mo na ne mankotote emfa emma o se Canada USA UK New York New Jersey America Germany babia wo pe bia no omo se omo di hodwuma ombe ya ma na kotote dia mo se school kwan so na wo ko invite bi na won sa aka yenhyiamudie program bi na apese ko ahensie bi na wo ko bia omo se f mo omo kra fasika ne bra na omo mo a ne mankotote emfa ma express me nkan chose for mo number ne na omo mo a kwan so ngoso number ne 0552 827 787 0552 827 787 OCP Ghana Limited OCP4 mo bwadwuma pa ene om de fertilizer sonku bia badwa so a atosode na wudua eye ntos enyado amaku a om se om maboa bia mfana no nka besa nso aso doso bebere kama akondo so ama wudua wafiri ehunu se niema ekoye de ma wo se nya no nkwa wadua mo ne niema ekeka ho sa nso so a eno nso so omma ma odi afa kokoko sem kura goda om be ma wafili kwa OPC 4 bwadwuma om OPC 15 dro yidin de wure ntimi mfida anase OPC 10-20 eno so bwadwuma papa OCP 10-20 bwadwuma manyine o ketrema no mamo ha me the TV no mo radio for so mfa number mfre na enema enkotote emfa mama number ne 0555 909 437 0555 909 437 no from Ombejo so na niema akotote dia togwe ahaban keke azibribo zongaru kagoka papa we boadwuma ewojusu bomfa na meka kire wo mankasa asante mambomba kwa so asante achimbomba kwa so dabi ejuso okwa akyen kurum anita wote akire ho no akyen kurum na woto aso na wokobomfa kwa ne nwa kora papa ese menka kire se ade bi ha honhumu ne honamu wanya sika eka wonsa na ahye papa ne se memo ama na ebiem se obi akoto aduru ewe bra omonyi ntungu ni pakoro so ya bowudua edi wunya agudie wo mufie mu ntimi nkotu obi okohu bi ani obi nso akotu afesika na dwane mo beze mo hwehwe akiri obi awu mu nte ase togwe nyuma a wo ye ne doso hwe togwe aban keke azibribo zongaru kagoka na omo amanema enkoto temfama number ne 0244 484
747 0244844747 Fedomona Eniema Enko Tote Famagudi Apolina. Ofa medasi michia yetie for ene hwefo nyina se waka bi abroti anso waka bi na matena sidi ahwehwe niema bebre a etia ye ma menum bi no mu a omota frifiri niema wa abonten no anytime bia na ma me for no ma boka obo so start business no niema e kwakama de ma no but e bedroom finfin na niema ha ase na ebubugu ayete say we see dan na one lay foundation ye na niema ha ase ye de oni emfa ene nipa ni binom aba no sabe sede uhu no nko sede ono so dwene e wo ni tirimu enko asempa iti de mesra me ma menum binom se mo amu frifiri niema no mo hwe wo mo amu firi niema omo niema ni yiye nya sa ni tembi wo be hyi musika obeti se wa firi obi ade na akọ na ne kara be kọ no anu aduane peche no one ne mati hu no omudi famisika na mami wasi ni niska akọ kan se si wasi harai medeka mi ni di wo de kana wo be di ama me wada ro mani edu ha bu omumu ade fanisika ai e ma no edu ha na sebe respect na teko ke kana ni ama ni na bi anya dai ense fata wo se afeye ma me ni binum enu mesu awomo lazy so womo no womo de enam eno kura chi runim dia na sai ma reho se sebe mpreduasa o ma sa afa abawa a odi na chi a oso ne ma no odu ha no afre no ade na ya wo fe na wo hwe na wo to na wo ntimi ntua na afiri na ntimi ntua ma ne fa na ade enko ho aya ne emprepi ya ma so sebe mpreduasa ya ne emprebre no so ne pesa ane ma no wo mpe bre bibia so twam a wo beto bi ma me kro na ono so ton na ade no ono so ni ba bi akonya ne sika free ya na sabio abaibu se ya no obi adete en na ya ma me no bi no manye nya pressure ene yale boni bi enam saa ne ma bi obu free ye nti enam so de nsem bebre aba ye ko ye dwa kase yi mu asa nipa ni nyeska o be kwa ko free adwadifo ma no afa bedru so ba ko yi iska no na asem na ko yense bebre ebi no kura timi bɔ atwede e metimi kodura hemfie yetimi buruburu bi no mu nua na afa ebi no wawu na ko fanse bebre e de aba na emom enne de me ka kire me maame ana me bra na me papa wo free obi ade ne se hwe nipa na wo free na de ni yie hu nipa obeti oti business ase na wo be hu mo cause ka hu mi se nipa no ade na wo de koma no a bia na se de wo de koma no wa ntua ne sa shiska no pa ye nyina so ye ni mi se anya de abosia na de ti kuro yi mu anya de nipa de wo ye de wo be fira de na emom wo free obi ade make sure so wo be tuak na ade no na ye so ye ko fira de ne ye hu nipa no a ye ko free ye de ade ne ye de koma no cause enema ni binum bebre aba no o mo shiri pa ni bebre sika ye nsem bebre be no kore obi be ba ufie na bia obeda oka na adane asem na ma ya sade ntro bi ato ye mane so ko ka kire ne se mini wo afa we nya kwala kwala na bini mu odu okwa na okobo ba ma me ma me se woni ho eni won suma agora wutira nya ye nipa a wono so ade no wa ofiri ade no so begina ho no ma na akodane ensem bebrebe etimi ma me a wofiri obi ade me serew wofiri ade no na se wudi ma no wo ntua ma ne biem ana hu sade ehhehye ya won ne be de ebe ye me kura de senka menya ka obi a wufira de bia nipa kura nya hhehye krata ada so nipa ne nya de ne se megi ade na 100 cedis ya next week me de be ma ho wo ba ya ne sa hye krata anase wo hwe na won tua afa ne fa mra kwan so cause enam so manne sebe ye nim se wo mayi mu e ma ebre ye ma me no mpanimfo bebre o mo na ahwe o mo ma university wo bu akwa no ye single parent na bia ono nko a ni kunu ni ho wo hwe ne ma na obe frifirade na last minute na eniema na san be de abeye ka na ko fan sem bebre aye de e de amanti ama na ye ma me no bebre ahohiahia ye de aba so ko se ni pare bebre adwene da o mutim sabe mpreduasa enya adwene papa wo mu ade na wo pe but eduru se obetua na ko fa sama aye de e de aba enti mesere ye ma me nom sama dawroma mu amu ko firi nkofo ade hu nipa obeboa wona so be dey obeboa no se ne sika samo ayedey ayedey ne se ukura 100 cedis kura no anso mu yi a na adane asem agudi na 3 minutes na amwa akache okwam kura mo aye mobo kura bato bende abasa na menyini ze ka me de ne ba bi na adema betra de da blem se me kaya wani boss ya he wa fudu ze mu ide wa ye fri ma wona ho ze mu ari azagro nyame nshira kwagu
Kwaku made kam obi dia ye futu ah dia futu sem Kwaku ayasemo ochina ye memenda ma memfa ye ma me ba ko ino ma kire wa ote around Fantini town Mozama Christo Disco Church chawa na me aduma memenda ebe yi na ye de ne ko ye na yi na ye da no wo ko jane kwan let's say nenom de ne tumpem say ne the we keep yan ni won ti sa na e be kan Heroes Park ho na e be bibia na Friends of Amakom ne me nwa Kwaku ne maame ni mpon na maame yi na ye maame no ore pe fiwa ne enko H5 aja ono so ne papa ono so cha ana ono so ye de ne tumpa obo kanche nti ocha no enya adaje ni pusu na mmom aja de ndem ekokwasi ada nti echeche obi bia mabusua ni na yakọ Kwaku bibia bia no nuanum ene aja so ni nuanum na momo yakọ Kwaku na futu sama wo de abai maame ncha Antoli Antoli wo Holland ono so Holland ke ya Dubema ya che obi bia Kwaku na futu sama wo de abai meme de gina ba bia nkomo bia me kote free ema mienu a me koto se omudi nkomo na omo nkomo die ni nyina no aba ewo mu ni se oba bia wo twem oda ne ka papa bim ana omo kasa ewiase pa na ye kwa ye ba ni se ni hwe sadie me situe pa na me menamfom na sabe ba se kwa me ne be hwe oba bia oda ka ene ogire enti eye kasa Kwaku ekoso na omo carry no na me se adwuma ni nie na no ho tan sei nzo ho ovi oni adwuma na omo ka sa kasa ni wie no na mesre no so ya sem na ka na bra no okona osre o na omo nim nipa kora me ye enti eya na me pinche omo na me so maso na mo ka no ebia na ye kan sebe wano kora no nya ba ma ne bio na wano nti Kwaku de na mpesa me ka kire nipa da sene wo ye oba wo ye ba ma especially enwa ma oba bi won fe pa batoni suban ni nipa ntena yie eni nipa nkasa yie Kwaku so ni nipa tena na ni nipa kasa yie a sika ehye botom ehye mema botom ya ma mo de ya nye dia ya ma dia ena mi tu afutu se ma ma o mi nwia oba bia na ba ma bia e wo me se majority ni ye oba e ma no o se oba ti mi kasa me ne mi kura tena maka chen so ma mi sika ma mi dwetire ena mema na hu se nim kasa se wo ma ba oba sika na oba oyeya ma jaya simo akwa bi so nya ma ni nyina de na so dodo na ti sa na te de na wo de trase mebo akoma eni okunu ntina yie eni okunu kasa yie eni wo yire nkasa yie ya fidie so nti wan no bi beta kem se mama ni bi so sa ni nyina na ye kasa eni nipa ntina yie eni nipa nkasa yie Kwaku be mata brosa tentente so bo chance dan obo so sika wo ji nyina no si fam oba de ka ho abrote oteso no oba nka ho light e show kukum obi ta obi ta na ebe die de pese ka nyina so yo ba Bema wone ne te no wo kasa ye kire sen na wo bu no na wo wadwen mu sesen se obema se oboa me a me so da achi bia wo kofo ma mepagya no Ghana fo ma ne bi wo left ne kosro pe na wo ba fo mpe ne wagya wachi ene azagoro me samo kana hu se ma me ne da na oba ne da mu na sabu susu se na ne mota wonim de oyama ne kunu wonim kasa o kasa ma ne kunu wachina do mambo zugro ba man na sabin producer wodi oba na chi sa no wonim de oba na ye no wonim ya besre eni nipa ntena yie eni panti na nipa ho oba ma oba bia no ya oba bi so ni kunu mu a wo be ka se sabe onro no ho ma ni kunu ni hu ne ho da ba ma bi so ne yirim na se sabe wo kan se ma kire na wo be ka se ono nso nro no ho ma ba ma oba ni hu ne ho da ya besre ye ni nipa ntena yie na sika hye ba ma butum na ya ma so mo ne ye tena nye sika nya aduro anya se obi di obi akwaduro so eye kasaye na me hwe ayi program bi obema no wo sika na asetra na yire ne trend de du ne yire ne birthday surprise no de ade chechire na yire nani no se hani yenko na me kire wade na de me pese odu wani behu na yire se na kwamre de na wo akwa mi se ne wagada nkrofo e wo ka na ho no de ade chechire na nani de duru ha no no as tonight yesey odu obi ne ma ene ne nanfofo obi say heavy car the board the 4x4 was a asetra on ma 20
sika yi meto de chow be Kogu acho macho tu gura ka ho acho be fa Kogu mi ani man tena years ana o me ka se kechiri wani mi du pia wo be na wo gura se am no tari aka wo be 6 4 0551931 hello Kwakwe yey Wofa Lumba kuma accuse me se shubekwanyi Kwakwe Wofa Lumba accuse me Kwaku ni fire accuse me wa me pa usum Because my offer back open yes you go say na ire ka tomra nti so ya tomra na na mentia minsiura drink water matter dey yes na papa not o kasa disi am your friend say omono asamoa wa kasa papa for the first time I'm na bato no so ben pay the photo say we sing na tutu na nti say kaka ade na hwachew yeah oyo ba wa yase na no ntire say wo control wo be ma so ana say be ma no so wo control wo so wo ya de na say nya be ma na wo no tino eno na obeka sa na o pio wa say so ni so ma obufu na wo nya kasa pedi afa ma na be ni be ma tine iska dia ma say je fa show na wo sorry at be ma no mo iska on show ba wa no kata so kan ebon ye tu fukura wuntie omo nya mi shira akis mi ni makra nya mi shira kiss me hello Mianga famo Wofa Lumba. Yay! Media. Me don't cry nothing crazy. Nana one, Mr. Eno. Bakupa. What do I want to hire you to me? Bacho, dinu boni ya sana makasa wa mesrova. Mr. Enoch. AKA Nana one. Bakupa. The Empresa boutique man. Hey, what's Oba ya tell him when America to amawati. Omono se mengaze areas protocol. As what are the fair chide. What is the protocol? No one will look on so be catch abrabu nyankopon class ase. Opa, anyumre mafuti zeme tietia. Mafuti semne mi angasa me maame sexy pole na de ne pe ene kan be kan ba kan no. Ofa man for the kajungula yi kitawon sa ofa. Bosu ya yo wo mu esi amne kasa me kitamiti o me fa na mo ame ese de mi kitamiti kitamena ndi me sere obi aso obi o de me kabia no mo fa za video ntag no mas o de ka pia ke ofa obi de me kapa oduru madwuma ma na adwuma mu tesan o me hunu wa che me kabo on kaka na ho asem ba akokra nipa ne bo so yo fetefo di me sere nkranza wa wo de na wa nkabia na mafutu sem sem ase betua meka when you capatintin ya betu amka atredin na wa mpacho ye wie ya na o send 1000 aba advert na no odi no wa fa kwan bi so ayade ne sim ofa mi nyamo sai mi do bia ne ma beba no okay o masuma hello Ofa yes obey a Christ asum bi nka no apam nyina ofuzo be ga se nka osunsum unya we ma yimani me ka se fira guna pepa ase imama wade na enyumre so na me nsia mo pa na me de ne so ma se mo a ne mafutu se ma me de ma o chifu nyina ne se ye o miame ense bi ese ni o da na de chinwa no de nyame ase edi time no kwa ya lesabia na kwa ya lesabia o na bu se apomudene so so le na wonsa no na nyina ye adwuma no se o di asida me nyame se ne mo chire so mi no ko prison okay ne die fie hono no so no na abu se nipa o fa ahudie enso so ya de esumbo pa utimi ko ba bia wo pe utimi ko eba no no so so hia na di cat won so eye ko no chire na se ko asiye ana musiye ne no so no ko na abu se enkwa ya de esumbo pa soda na de chinwa na de aseda amenyame enyumre nyame hira mo kwa ni mo kutuse ma da bia mo de bre ofa nyame nkamo be ko no bi so aba onye wo so kase waso mo pa hello edi aye no hello Hello. yeah
Omnom do banku. Wofa Lumba. Pato manu adega phone na. Yeah. Wasema mimi. Auntie Emie. Emi madamba. Emilia. Mesa, ya utunyira mesa. Sa mesa di uso semi na gba. Ba do bi awo go there. Oh, the piano that phone na good day. On yire. Omono. Piano na. Wanka saso ya mamuni ejuma. Yaminsha. Na no we be yesho na ligo. Ani o. Wo fa de so tine de. Oh, yeah, the Matani, the Dia Munyari. Amen. And no credit, I did see a mamma, see you wrong. After the name to send me the figure, or more talent, I was after you. Oh, there's no more a man of missing rabbi, you will not have to play after you, and I say, I can't say. You see about it, you see black and white and you see my father. Yes, I did the captain million. I was not good. When you have anything, tomorrow is about to be one of my good idea. We are not Arabic. It's young certain you see the big guy. Yes, Nessa Auntie Mudica, yes, I have a soji. Nessa or more Medica no muntia, yes, sir. Correct. Now, what I do. Everybody sit down now. Amen. Last two callers. Hello. Hello. Yes, sir. Papa, good evening. Good evening, sir. Papa, for what? Everybody, I dear do. Oh, then I'm German. Because that's your wife and walking up and touching Jasso. Jansa, and I Jasso. Jasso, and touching Jasso. Santia Chim Jasso. Maybe I'm about there. Jasso, Henry. Yache, only assembly, my mammy. Why? Macho, and commander, you know, we have a commander would Jasso, no Chiana, mammy. More didn't go. I don't know that our mother, I want to welcome. About you, I wish I know that. Even the dressing continues in effect. I told them who of the attack one of my people, you know, the woman. When the client I say, you might not be a bit there, you never will see anything. Now, I was one better and I'm not taking a gentleman. You don't come there in the flat time. I don't know, I'm not clear the picture of the brain. Last call out to you. Hello. Yes, sir. Over my girl. Yeah, cool. Of a while, she never could do too much. Yeah, you because Africa as well. To Messi Bemacaswa for 1 year, dear. Who was a castle, jump to the one don't talk about it. A radin sham on Cousin Yamucasia. Also, fast that among is my power, and then of I was class of what you know about in the quantity. I'm found to I'm found for Siena. Okay. The found that you am for Sibaswana Mammy, Dama, almost Siena. What do you move right with you? Of a Mumajma, Yamisha Nejbacamo, Producer is so a gaga, you was one answer than a wine sauce, Miniveka, Ubukum Nigerian or Pekin. Hello. Oh, that is why. Hey, William, my fellow. Onjiraonzo. Ai, me bocano be. Talicano. Ai! Guajo. Can't produce me say one with the why. Oh, with that. Gosuma in this year. There be with that. Obi ko kwaja me de dada. Yes, agro. What I'm saying now was going to open Simon Chion. The dear go be Simon Chion. Simon Cho, yes. I've been ready by a 3 minutes in the draw. Simon Chion. Quite what is an alpago phone. No, if you made an echo. Boy. Baba goes mine. Yeah, what you so. I can't be my name. What about when Chairman Michel? Maybe Michel. Omono. Michel. Can I get now? Come you come. It's not a team that you mean. But they are not to kill more and no see them more. Get them in a blah. You know what you say? Wouldn't you say no?
Unam contract here people say then there be any Papa say obi to come out say pay juma you want to say no but na what the papers in book and I'm PD Kwajo when how are you what food some dia na metwa so me busa wo Kwajo wonchia wo yere da wonware ya na I don't omo na ka dey me on Nasa ukuracho ni mejo uni me bana no mere o Kwajo said there obi ti Nigeria fra ya was me ncha me yere da me chia me yere akosi ya maintain da Kwajo eno be Papa na wale na wale kaka say I wanted to say car number right. So what it is 2024. Next year na wale na chuma aba me guess why. Mate Kwajo. Who don't buy? I was after ready to go for insurance will be be yesterday and some watch you and then some defi na ni ed tenene enyan e papa you or na sas will be the akutu anua akokot amya yato was a yengo tumfi and so yewuni pumasi bre e koda nchen so ne efunu pa ye de ne eto nse didie efunu osi agongon and then some wo fie ha no yenko na yenko fa eduade yenkrato mra na bibia ankoto temfama yekoba pe yede ne so ebe so computer so de yenko na isia back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hienye pa enye prekasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya prekasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekasa powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Dani Heba Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekasa powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum abode ade sinema no wututu no oba mi ntini kura so wa wututu ayo senior me de ade adank ba product ayama mi ti de bia me na no mu no chef dank ba product we dank extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebeja senior na mi sisi ni nso mi sisi o ene o so problem there senior o si dank proke okay sa wonu dank proke a okay sisi ya we ni na ebeja sa we de nyame sha mo njo ba ke friend dank ba tonic wonu ma bi o mi npa na se na mtumi ni na na mtumi danso mi ni ebi no me no o chale me taibo pa sa sia dank fight okay na so koko ya bi betana me so ma me je me ho enje Jamani amuja nko na afi esefifi meto ntimi kura amfa meto ntanase na nso mi sia dank fight okay aboa me pa yini na from my team madam ho ti efifi ti asate tele boy Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu Freyen ewo 0244017556 and 0266593330
FDA ade adwade nkrato yi ato. Okay. Ene ampaye bedwa fia hawo. Aha Sompa Asem Mpe Nipa. Omanga na nyina court kase mu ne ha. Ofosu be ka tutu otententu baafo ye boye ntaba mu a enam soro sa nam fom. Enti ba bibiara wo ye wura. Eno na ma ha ye court kase mu no. Ye physical no ye ne wo kɔ. Ye spiritual no ye ne wo kɔ. Sanso ne wiase tie. Yesu ba na brabo mu ne nantie mu no. Ono di honhom mu nkomo. No de honam mu asoso. The court kase bia no achen ha. Sompa Asem Mpe Nipa. Ebe pasam no puma sibra ma abo atoyam. Mesi kodwo boache si osisi PC. Obi sisi wasisi ni bisasa bonsam kura ne bawu. Ndi abrabo mu no manya honhom. Emo obi ntwim fa so no wonkonko nanim. Ensem ofia hawo. Ensem so aba. Panim pampa cho mema wa ajo. Ya aja. Bia boko ye. Yesu na dawulma bia boko. Ye do ba de ase. Na no ne ye fere wo sei ofuzu sei amenka ende. Kwasi ajima. Ene nenzo ye fere wo sei. Ene so ye fere kwasi ajima no. Kwasi ajima akoro no anete ha no. Nokole. Kwasi no ye di nkomo pi ye tiefu tie. Yo ba ye hoho mi gidi se obi be yi na sutire. Ene ye dru lawyer ho. Peke nkomo ni firi ni nkomo nto aso. Yo medamu ase. Sa mama mi se akwanya wi. Nokole. Ebla oshini aye krata bienu ema me se me fe nkoma me fa ba ko nkoma lawyer me lawyer so du am kakra bi mame papa ye otie yi se de ye nyina ye nim no papa yi no wa asase wado asase ne so eye banche ne brodi fu ni benkan eniano one day mame bi oso ye kukudrufo na ono de emra hye ne nsa etimi fa anuafo ekosi asase ne so tuna homache no de anua na ekọ maame ne yesi afre ni dora otu papa ya anua no bi beyi na so treze sole koi wasase no enkofo ya de ye hana mama onse ampo dimdika kwohwe ye no na se ene enyan okọ police station ko ye case waso okọ ho ye no mienu apolisi fo ma ani mu tete ye na onan omba proto ne so na omba behwe ye na ampa na sa amre kura no kasa etwe anua akwa na ewoso eyedu nya na ekọ de ontimi nkan apolisi fo yam hye won otonsa frɛ maame no enu akire buburuja nti asɛm ni kopi court ama judge atimi ama kwan sɛ maame ni fie awowo onkoton yɛmfa ntua papa ye prot ne ka because ne awaye ne yɛ nyamana nsɛm yɛse yɛ de injunction koi di pipa kota dan ho sɛ yɛ ton maame na waya to akone second pipa waya to akone third yɛ kɔtwere ho wa penti so ɛna ho no TV so ɛno an yɛ bobɔ nsɛm no so sɛ ne papa yi okọ bi mu a omko ka kire nse ne we de wo ne lawyer ne court ho a nti wo ko ne lawyer nchen lawyer ye kusi se court na ka de ho no opiki afiri ndi se wantie bia na wa mo aso aye sharp no otimi ne ye akwa ma bibia ye fefefe papa mpa cho to asoma yo me da asim bibli ebla wo shini ai court no e de krata akotale dan ho a waye no me lawyer sese na maame na ye the contempt onye contempt no wani hu bi ana wo shini anso du time a obeye dan wo shin no meni ni nyina ne court fo ni bi e de krata akotitare maame ni fie e de bi ko abontin ade achi na de tare ni fie no so wawan e de me bo wo shini ana mane ana o yese ne obeba na meni ni nyina akọ register ho na o de akoto nanim na obetwere ho na se openti so a obechi no eno kule obai e ma yeko register ho o de to nanim ye ba betwere dan no o twere ho no twa no picture ekoi eno yese se openti a mezu mi twa picture na mi printi na mi family no ade anche kula ano patututu no bi be ka kire me se openti o de blue paint afa ntwere no a o twere ye no na me ba kuma se na me be bo o shinia na manie eti na ko teki decision ma yakochi no eno bisa za me wo lawyer na se me wo lawyer eno se me ko gina wo lawyer so eno ye krata e ma me se me mfa ba ko na se nka oni lawyer nko no kure gina so am yakochi no yes ba wo lawyer de o mfa achiri yes sir because of the can ball register man yes openti so obechi no okay sir enti e ba sa no a me fa se nka wo se o ye krata no na me ba ko ma me lawyer na me ba ko ma register
The me catch them lawyer, some of kind say, assembly criminal case, na manche maameno. Se me who say open tia, and evidence no, everything there. General say, oh yeah, to say muchemba ho e ho no. Na aband the crata betary e ho. Na obia why. No be twere ho, no be paint. E hwan. Bonti so ni ntimi ma. Oda ho. Emva paint na ye ho. So, the asem a wo kan de ntin kam nko dengula mu ho. So 3 days kura na obe why na makopo obi ngula na medam. No wo ko kam ya na me ye ne den. Ti yenye. Ti asem kan say wa na okeze so se me nye dia me de meye. No chiri kura nsan na o chini akrata wi. Ode mama ye den akoma no. Ode ne echina san. Afa later kuro di me ka kire me say o machine ye den asay. The machine ye 1 month. Lawyer ben. Your friend used to Debla. Or chambers be. Or he giant. Oh, Kumasi fine. Kumasi Duvie Tower House. And Chenwa. Adum Duvie Tower House. Yeah. Or he giant. Or he giant. Chimba no. My friends are Kufiado. Coco winning. Aha. Edi me can't know the matter. Me cannot the matter. The Oya said. Why etimimle Kumasi na se me mesen ase den me koduru Kumasi na me busa secretary no o ka kire me say onye na oba agogo court e ma me ni hia Monday no ka say Friday memra na waye bibia e da wie me mesan o so onye no se machine say ti afi no na so Monday no ka kire me say machine mo ye de ma repair awi etino waye bibia de memra mesan na aja medimani wonti ho no mani play pa se onye no kwafo so ade dina ma me bololo fe otimi ma bakuma bo kura no ameduru ho se me kwakwo hwe no ofre no awomfa meduru ho no na ne kai esi ho me furu so ho no na oni ho me gina abansoro no esu ya no che office na ma hu se obi abetuka no ko ofre no awomfa edi ma minya trimpo bi o he o CCTV camera no asoma muntu mfiri ho no wa pie later na okọ sana ha ayo meja we lolo fe hu na masa Africa na me ko masanti achim sa ko pem sa me hwedi na emwa me na me yese ne me sisan lawyer no edi me ko ho se me ko ji me file ana secretary ni yese o ji atun ho so obeye di me file no lawyer no kire me say wo wi a wo de be kwa akɔhye machine iti machine na be ditati court a onfanye den enko me nso me hu bi da say wa ye contempt na akɔhye machine wo shini akura ye krata na getting to 7 months wonya ye na akɔhye machine minim da e be pie iti ne onfa me file nye den ema me the sec no ni ho ana secretary ne den e file no o ka chem say file no e wo fie fana ko di fie omo officer omo di juma e keep bibia okoba records wa be fa na ono de odo fast no ko fie o fa no ofie e wo fie okay na me the secretary ni say Monday me mfle ne hwe se wa ya na juma egu ni so no o ka se me ntina no onya o na atidi na mbo ya no enye me se o fast o fa no ofie e wo fie okay edi secretary yes Wednesday me mfle no edi me fle no no e no se wa ye den wa wie edi me nye den me mesan na me ko edi me ko na me se me ni bibia me ye den me san edi on fa na nye den ma me na ofle no kro an fle lawyer no edi ofle lawyer na lawyer yes say wa ye djuma wa ye motion eni ade edi motion bia wa ye wosika obegie edi me so me kire ne se motion no agreement na me no ko ye binu shia ya ye ka me fan se sika semo no me ye se miniska it wuje me filing fee ye 2000 20 million oje ye ena me ye set me so oje no na me ye set me so na so ajingo we kura de me de ko office na sika no se me gia e bi kura no metimi aka se me dia chew because of no de ba me am side metimi aka se me dia chew but when man can be and yakọ asem so ba ko mienu ena o ka kire me say o mu 20% sika no oje no you just na lawyers ko ya hen a o mu 20% okay say den ya ka me bobo no de be ka ho e de no utimi de dodo ka ho a ena unya bia ma me so ma ye den manya bi eti enyi problem
kɔpem sɛ wɔatumi antumi refer no sɛ asɛm wi de ɔyɛ na wɔka kyerɛ secretary ni sɛ wɔwakra na secretary ni yɛ sɛ medeɛ bɛtumi a ka menyɛ dɛn mempɛ biribi nyɛ dɛn ma no nti mede fon no na mebla baako nso wɔ ɛka ne sɛ akra a wɔne mpanimfoɔ no bi ɛne nam nti mede fon no ma ne frɛ secretary no de bufu wɔkasae paa sɛ wanhwɛ a wɔde ne bɛforo soro obra no bufu yi na ɔka kyerɛ secretary nso wanhwɛ wɔde ne bɛforo soro ɔde lɔya bɛforo so oduam ɛsoro foro de obi ka so de obi foro ehu yɛbɛkyerɛkyerɛ mu ahwɛ ade kuro nti ɔde ne bɛforo ɛsoro Christ Inspired Ministry maame wei wɔbɔ adwuma Abigail Asantoa a prophetess maame bɔ adwuma papa ɛwɔ Sokoban ampa yi hɔ New Estate maame yi bɔ adwuma ɛdeɛ na fun abrabɔ ho maame ntimi hunu nkankyerɛ wɔ ɛhin December started da bɛ yɛwo da bɛ maame bɛyi ni nyina gu amane ma akɔtɔte de ama wɔsi bibi yɛtete wɔ abrabɔ ne asetena madwuma sɛm ne nko ya ware sɛm opɛ otukwan ne ma nkɔtɔte mfa ma wa tumirika bra Sokoban ampayo New Estate ho na mama omwa mama ɛyɛ Abigail Asantoa say ofa ne number na 50% of your help what we have number is 0243 263 899 0243 263 899 friend of mamina omwa maniema enko totin fama abe herbal clinic mami abe o say asampa asagoro fibroid net ete won obeyi amwatima wo o say fibroid no emango fo bibiri nyinsia na asayo ebikura timi si oba na no kwan emansu ntimi nko ho dida bia da ne be ma beda wo ba ntimi nyinsia da wo si tumiri kanebra enye no nko aso no san na ya sabia ho ntuba yare ye keka ho bia no wo de fa number ne frɛ ono abema nkyire mu ye na ne ma akotote de ama ne number ne 0243 345 392 0243 345 392 obeje so Lawson Beverages papa we me penasem say daddy Lawson no papa Lawson no eja Lawson no omo bibiduro nom no na omo bibiduro nsanso nom wona didile mai buy wo bo adwuma papa Lawson heba nso ye ne dia eno so wo bo adwuma papa ndo se men kan kire wo se yare bi atetu abrabo ne asetena mo no tumirikai na bra Lawson Beverages no omo amane ma nkotote wo so yi firi won so a open sapano mu dwa so a eno so ye dile mai o na ne ma akotote dia ma fa ne number no na ne yekeka ho a wonte ase no ubisa wa manchire mu ni number ne 0242 133 577 0242 133 577 na ne ma akotote mfama 21st clinic 21st clinic omo boy adwuma 21st clinic omo boy adwuma papa omsi yade bia etete wo yo mayale sabia ho unya bugu da mabuza niema kotote de ma minim yare ayensa no wasa 21st clinic wono wuti ne pile obo wachiri nkase no niema nkoyi untimi mbo adwuma ye wo mpam enam nsa yade no nsa akabi ekoko tetew white no agye wa himvie wa aboso obi wo abozi wo pusa na nisa osi yare yetete se no obi okro kasa pampa wo nanumu tumirika ko 21st clinic na omonye na niema nkotote mfama mo number na de 0540 311 311 0540 311 311 na niema enko tote emfama obo heba se men kan kire se ukwatiri o ma wa ye mistake omo ene de preke se pada no aba no wose esichire yade na makura tu na mu a tutumirika ba ne ho obi wa ne na mu timi hyehye ne pa de se ne asebe o hyehyu kura de anane na asai obi nan wotena kamfiri ekwa akra na dufu enema nko yie ma ne sa obi wa ne chest e ka wo ne se mpane no a obo he ba se men kan jo se sa yade we nyo de bibidro ko de oti payo na enema nko ye jo gagaga e obo he ba onse form number no na bra na enema nko to temfama number ne 0550 19 1514 0550191514 from na niema enkotote ma obra abufu ino ka kire ne say no kan dia de ne be furusuro ohun so man nante asase nso aje say onim empanifu bi de asamo ye de kan di secretary no ne medi nkomo ese ebetumi a we de kayempe bibi kakra ye de wa ye adwuma na yemfa nye den emle ya boyska
edi o ma metam bi ma me de ko obi asisi obi ye lawyer osu betim agi ama ka wo je no agi waseda ana percentage mitime gi ama gi usi we di opede di adi wo ho ansa no wo gi awasa pe bibi adi kuro be ko de ni lumba de kura ya na ahomete kese kura ne se obi a mo ne maka secretary ne maka go ka kire me se de obeka mi lawyer no beti ase edi me ko ye no ye se me mpe be 20,000 2,000 enye de mla na me say 2,000 menya 1,500 and was okay enye hwe me fa say 2,000 ye de mla say me fa ne say de wa adwuma kakra no eye me pe na me dey scan ye de namla ko di wane na ka bibia wi o amata am na so me diska na ye de akọ edi me ko ya wo yi file no ma me hwe ye na oje me original paper eya asase no land no am ye me so paper no we original photocopy any original oje and oje me sama woman no krata o me de call commissioner of oath e ko stamp mu a chief justice and sashasi enie oje we so original ana judgment nini we so oje original je ni Ukraine e fake yes okay e oje ya no edi be ina maka chese lawyer na original the man cry wrong photocopy sa okay edi de ema odegi ya ni say o si photocopy no hwa ohun so edi memfa original nye den ema no ena me de den ema no didi be 1 month na maka chese ni say paper no mihia was original paper de enfa nyo oh afla ni mama hwa ye den amma edi ntu 1 year me ko ya original paper no we no say paper si we original ni bie ni ho e da fa ne so ana ka kire secretary ni say o fa no de nyama o na papers na de be ball code no de etima go divie fa na omo ye asem nso nya wo na wudi masem me ana me di masem sika na je mame na we kure be pede o office original we e be pede o office ana o ye the secretary ni say oh hwehwe na me say meche dinge betumi a me the 1,500 na the buy which is 15 million e dinga meja 15 million ya kan say 1,000 na man 10 million man na me the 5 million ye den eko ohu a no frame me na me the able no na ma ba be jimi pipes o se ne ma me mfle no o fle no ane ensem esi ho de na wajingo adwuma me ye no 15 million no a wo de ba na me nya ho asem kura na me ka original papers no awoje ye no ewon o ka chem se onye me original paper bia na na o fese me akwala o se na se me so me nya kwala na se sa the phone o secretary ni phone o de fle na me two phone ye den atwi na so me ko me fili ho na me de ba se de no me fili ho na me de den ba na asem ne den ho ka me hwese o be fle me kura ka bibia ye den a kire me no till later na secretary no de no me ba ha na de chinye na me fle secretary no adena obufusa media for ne fleme nka me kura say na da bi pipa no ka say ajingo me hwehwe ama wode a ene nka mete ase na mo ka chem say me mfa pipa bia ma bleko a me di pipa nam wa hwe ya me boni dua me kan straight say wa hwe ya waka na me betua 1 cedi na me je me file a me boni dua me ka che secretary no dia body ene me de ma wuro me se free awie ni ho na be de bi o ka ho mete se me sabi mi ko twa me dua na ma nya ntwa mi e ka wansa mo fa sha me na me ngom mewe be si sen ne ontimi flame ontimi kan ho hwe na se me de be dam na emo bia mo be bo am ma me saka me original paper ni me fa producer we ya jene number be friend de no fo so fle wanfa David I was wanfa de yanko na aguri polina din komoni yanko ya Wofa me da si bebri na ya mai mu de duru me bia ya na nsem bi wo ho no mu a wote ya na wodwene ho a wonte ase yu say yesisi wo bi na wodi asem abe dan court na aferi asan akodane asem edi etumi na maame ne wo se court be mama mi krata ana se court ba be twere dan ho no be akọ penti so mi ya hono menti ase
oba be se o tumi ben na wo se court kura obi be saman o e wo court na se bailiff kura be ma akrata na wutimi titim sa mo na metimi abuza se eno no di ade a nipa no sika no abetua ana sabi o mpredua san oboro mmara so ana sabe se papa pani mu ti sei na oba be se pese osisi no eje na ade me hono menti ase na asan bedru court na according to your papa e kire se lawyer ni mom age ne file can say document ekuta no no wage original asan age 1500 asan di owie ya wo se nyo no na je ye na papa e wo ya kwala na je se nei no se de ye man mu ne niam bi asi akoya no ade akura kuta na se ye wo de na obi pese o chinchim ne nsa ege eno ye de ba ade a eno ti na ma se duabo ne sa ewuo basa no empa ye man mu no na emom niam esre ne se ye can say court monye very careful niam bebere mu sabe emra na nchichiri bi na jai bie sanipa de na asem aba mo hwese mo bedi asem no ama asunvia den aba ko se papa o tuwe so onya akwala sem ade ni nie waji ade no o so obebi sa wo se manye wo je de koye de na kese asem no pese mo dani asem no wo ho batem pese mo dani asem ni butu so ho ne mo kakra me kan se be papa on kana koma nto ne yem o fa ye de wa wini mi se ye de ye chense yi enti sabe ye na me fa bere ni bebere na me nua no betimi abamu nti no wada roma ye hwe nkosi dwada na ye pass me fu mesibre wada roma ma me fa ye hwe nkosi adwada kwaku ya na no ma bi ehye kakra ho na agwa hwe ya Ghana hotia na hwe ya obeka de ni kwase woka oje ba fidie su sa ya na ye o lawyer sa ye ni momo e bebre ye na mfofo a sebe mu di dwumaso nti ya obeka fidie su na wo kasa se ya nyame ampato we kasa na o te fidie su ne se nanso ya hwe me makase de waji mi kura no ko ne ya dokono ya tutu ade to ahye no utimi sa ahye nko ade dai aben emra na e wo ho no ovoso ye ko school do an ko school kura ne no untimi fa no ma bi miti no e wo Ghana because oba ade ne da hodada wan na beto ya santo anso ne obi kan ya santo an wasem obi ka kwa amran ko man wasem e di law na da ho no enne no ya na okwa asem na obi ka asem ya na obi ye no ma bia ya na chia mo mfa ne se nipa no sebi wan go school but adwen ne de e wo ho eno ma bebre ho no mu a atam so de wasem ko ma lawyer ne binumu no ma ana so ko office bi na se obi ni wudi a wan ka sa wotra ho na se nko ne mom no Ghana ya system ni nko ye ni no ho na wo ka kire no ofoso du mebi my friends say kwaku du mebi na wo office bi a asama nipa ne be ka kire wo no wo nante na wo fro step wo san step tinya na wo ra ho akoma ye obi ya eno ntina ya na ne Ghana country te se Ghana krachifo nne o masu aduabo eno nti first no wo se obi abodu a ye so wanko school e na tie class na mo de duabo enne duabo akrachifo nya abodu because of nice one na papa o ya akora se 7 prejudice uni na se mana we for like my friends kwaku enne for so em so baby obobo mi dey lawyers ni bi wo ho no mo a o mu di dwumaso obu a wo de wasem komansi a ufili akoma men onya wonye obi ho kura na wasem de man na asem ye frekoto a na wankasa wo kofa lawyer no na wo ye mashow because what him say nsem kan no enkoye na nkade na country te say Ghana wo beti ma fa lawyer na lawyer ne wo opponent ne lawyer koye ba ko ni atwa mabe dia na eduma bi a me kasa asem o say ye na ye de nsem ekoma lawyers no eduma bi enso ye box no ye yusu na nkadako asem bi wo ho no mo a ye na ye ntrase mafa wa de kwasi ampa ye kwa esika because ye hu se lawyers ni me no o maka bom ebi bebre change o mo cast ye nya esika wu na me se country de se Ghana ye nya hiafo ye nya na manfo de si o mo dan yo na ya ne yenim e de enti na se ko ban se we aka cho se coronavirus ye ba yi se ye kase ye se e da so ho na emu player be si ho free na so ko ayare na be ku a me donyame se ka de be pre ni be ma me akọ kapeni be ma me akọ because of mra ya adwuma abrocha na ya na ye kan ya na omo so ho de no kwaku nya bibia nti o se sika gugufam o but mra ni ya adwuma ma me ye okobo obesia e de ko fa bayire so de kwa abrocha Germany
na maame no fa bare na wo de kwa na Germany ship no konya problem na bare hiti ka na say ena de oje ne besia no tam na so no ye eno die nti akwese na me de asam no company no court no de nse guniti onim say Ghana court ebeche wo se da bi o abuche court de enche sa within a year case ni call year mu tina so di o so no maame ni sika mu ntua ma no na ni onim se wanya ade enkra pe kwan atua ma nko hia court hia court bia e de na beba say wakọ lawyer chamber woni na kasa kama o mu gi sika na wo betua sika no but wo ba de wo beka bia so nam se wo nim lawyer wo hwe no wo betua na se mu gi sika no so a wo client ni amfani ni agro ene na bibia no obi o de na sama bro enke amfani ni agro kwaku obi a lawyer wo chamber no obi timi tutu na de assembly so obi bum kwasia sandi pan ke amfani ni agro but ene de na ehu wo be na be nipa bebre di so free court anani be di so free lawyer chamber ni wo so wo busan sa adan a wo se me paper akra me de by lawyer say wo hu no de I photocopy bro wo so hu ana papa do original bro na sebim preduasa wo kro sikani file ra sikani file enyira wo kro mu awu ye ni ahiafo ni file enyira hwe no asama no working sesabe police pani no a oba afoforo no oba ye okọ no se frame din sei eno rere fa anim de ye pack ye kwoto agu no wono ne de toso mienu a ye kwoto agu mi wa ne case zo ho na be se de maame dora wakasa da no obefrim mo de paper ta ho bi be why because of emra na ho no enya emu ha e de paper no bi be why na nka de ehu e wo wiase ne se court de masa wo se hu bondo se wo se hu na wo ye hwan na court letter ba paper ba na ukotete no ana court abetwa de na akopenti so o baby ane na asi wo hu se mu ha be si na munya ha keni na register na so ko ka che no so ja na mame no wo se de onya papa ja no aba but kwaku mame nka se mi kiro eno ma bi ko so Ghana ha no mam kana fo mpani fo sorry di enima se de bia yakwa gina o ye beto aba o enti mesro ya atoma me na medikan no me na mtoso mienu ya fa nse tim di enimu anu no na yeso e wo man mu se be producer ya dua da ani ya sa agro ya yusu ya dua sebe ya dua da jo bi be gina wo kan ya mami mu sese nipa na obeti akonwa no so ana nipa na udi na chi no ne pay so 4 years 8 years no wan no wan ka so benefit dey awo kwa bi so ya mpanifo ye kwa dai wo mu mi de bia maka me se obi obeba lawyer obekọ lawyer ho na sese nipa kro no o egu samite oni mra asem ni mintimi lawyer woni watu nso akọ suku etimi de masama brawo edi enti na obekọ ba bi na o lawyer ne sa opponent lawyer no aka bom na usika ya ju usika sunsulo we even adeneko anu ti de bia makase me se ya na ni pentie me na no obi kase se obi ya de na obo ni bia mfa so obi ni wanya masa anka wo dan anka wo dan ka wo nkasa maami bi wo se ye bua ne fo wo se wo mna samo sata ne ofie ni wo mna samo ade no media o na me kasa ma me kanon nipa na ko tua sika enti de me kan bia me kan yentie ya ji ade na ma papa no enti ha se wo se papa ne se maame ne se sanka owo hunhun bia etimi ko bo wuram te se jani to the west already ashefo e ko ba ko wura judge nim butu ma na wu se maame na ye ne ye wo sum na no asem bia ko court aba akwa na ko do obi hweso na ehwesuni no woni na che woni ne che wi ya wase asisi hie e wura ne dim afede wo kan kora a wose afuo no enye ne dia na wona wodia na ne nua bi na bedo obi ni sika kora ma no woko akwa ejina dake mo yo se endi wo na wo kasa ana wo medo afuo no aba he wo bia fira ka wo mia we me no na ya so da bi mami kuna mfa mintum akwa no ndu nyina mani mu kasa no walo di just wo wunya wonka adene ntisa kwa kunti ya tie ntu kwa wo fra montana ba na mama enu akwa ntu wo de odi bim no odi fo enne wukọ ba bia ye di asam wukọ ya himfini bia himfia de kwen omu fa so di asam wo awuja wan ko skuda na woni ma hinde de ko otim se baby omu bu afa ide aden okay e di asam ko ani kwa gumi de pesa me kanya ne se abrante enu ai ne opani bi kasa wo se court se ye nyi obi obeton fie na o ne enya no ye nyi obi obeton fie ye ni di akire ba lawyer ni tie ye ne a ye ni na tem ye nka renkyere no
ne mo papa ise wono de wo se wanya koda wode ne krata bro original or lawyer nko ne file mu no mfa na yi man ne sika kra de wode o me hwasama papa e welcome wo so baje ne 20 titi sika ne 20 mila meboa endo so onya na papa kra bo ne homoden na oba e no se mo de mo nye tan na mo hu wo yi a afi ofre na o se sika ne ko ye ne de o ma wo ma menye nto ma menfre no aden ye kwa hin fa bim kwa ku man twa so an du ka no ma bi se na nipa hu a na mo buafu Ghana ne country a wo ka ne kra na hu ahin kwa ku ye vangompon odifo Samuel wo bo aduma kura imo sa difo ya hu ne sa no wo bo aduma kura imo papa we bo aduma gidi okurum ho a chese e bura dwene ntiase so sa difo yi unya ko ahembobo ano ho a otumfo ho no a ahembobo ano ho Ajaba family house ho no a onya asori o cancer nko a na die na eteti wa wiye bire mu wo de te woto so cases te sani aye keke okupie difo a obetechira to so difo be masa betafrajo o di code de be gunia maso ama wa hu ni sebe ewo bi na awie bi difo Samuel wo bo adwuma papa kwaku difo Samuel akachede na kwaku de wo kan de ne kwan so a na yemfa seda ene nchi akase free odifo Samuel so ye nchi ache obi biara just a one ko na de ye kan nyina no se sebe 1-2 kwan anase wo so betan na mo so Ghana ha sebe da wotewa na sebe mpredo abubu agufom ko no ma ekoso no sunsun ne honam fam no ano woden na honam fam po ne yeye si na sunsun fam ti asem ni yo honam fam na wo hu nipa no 1-1 kura no masa ye bu afa so na honam fam eno ti na de bia na ye begina no ma na se betan no ma ye kasa che nipa da sani bia wo tie yen se sebe I say your friend saying dada kra na ya tigui o ti o emunu kra na ya tigui na mo dada ti ye kan say ya na wan kasa trans na hwe wa brabom ade na ekuta na ye ji o de papa yi kan ye kwa ye tena ye kwan wo behwe no na nye kwa o ewo kwan a sunsun maame de na sisu ye nkasa obi ya baifo na mom me kire wo se ewe kwa bi ani pa wo ne fight no unim sunsun masam na sabin president Ghana hanketi ade enye obi dia no wasemaje to no obi delay be very careful enuti na de bi odi for Samuel say entra to so wo de anye bia kra no de fa ne say woni ka sika kra de fa fom odi me say menam how nam say me exercise ma be pia nimum ade say ne ha mabrabom me kwenko me be ma me soma na edai agiagu me tale na wai ada wonko na nyameta edumre bi ho no ma onipa da sani a wote wiase me ka kira wo se ade a obi di ko ni fie ko ye ni fie ye no wo de sa ade ne ko fie a esai but wonim o krase wo ko di fo sama wo aka kira se wo de opa nantanante o ba ono so ko wankra wo peka sa dodo dumre bi akọ ba bi akwa no tum ma wasem nka utrim na bo modi tu anamon ko di fo sama so ye na ko kan wasem kire no wo wani tu apefe se wo so le udu aso yese na wote wono ma nyina kachi onam fofo a wono mo deleye ni ade obi a no ma ekoso na wonko adan ufiefo aso le atia wo de bi ameka be se de wo ye ono ya akora a wawu da be pa ne wo benyina bo abrewa ana akokora ne wagya ho but wonim woko abrochire patue obi pet esi ne dem woko abrochire kwankwan no bi obi pet one ne te dem but ye ne ha ye mo akora spirit abehye omudi yenya enu ti de bia ne tete no ya maame no no mudidi bom anwafo ne didi bom enne de ekoso owiase wonu nwia kura kodidi kura na sebe wonim spirit a ewoni mo enti ebeso se woti wiase a tuanamon wawade na egu no wonim ade kro na anu ya be ma ba fie so oba ba wade wo oba ba wale wo sunsun wiase ntino ya hu bibia gu be ma nani so ama wawade no wawale ko but ani nanu ani nansa wasan betre fie o ga sa ye kwa ede be na oba wo a woni bi nanso sabin predwa no men koyi wadwuma na wo ye no sabin predwa sa na nka wo kra no ma fita container na no ma ekoso eye de na ne de wo kwaje buy and selling wo kwaje no abeto na diska ko enye kwa
ya no mo se nsuo na wonim enu ti ne ye ka tro se kodi for sama so e kwaja kwanche eja kokko na so wo se wo de wo ba code no wo de emma ono ma bibia wo wo se fa handkerchief white no bra baji wo code because ma men ka sem tro abusua bia no enton bia wo de e ka enu ti na wo fa Accra road wa ye wo country ekro bia ne bebe nyankopon de bibi du aye wudu dwa so aye buro wudu ho aye kukuo wudu ho aye se yeton woma wudu ho aye se yeton de abe aye sa na kwan so sa eti ni pabra bon so sa na tie eti wudu ba bia wo bia ne code da na so but wunim ti na ye ka cho se kodi for someone manhia ajaba fie efie ho pe wudu ho no mo a wudu manhia man ka manhia efikesiem baby otumfo se benefie kese na se fefefe na esiwo no wo de odu a traffic light na se o ne traffic light o honko ne traffic light a kromo ameka se no kwa ne asase kunkunti wo de bibia si wa na edai ensei wo du wa so hwe odifo somewhat bomode ye de number ne betudwa ye de number tudwa bomode afa number no ne frɛ se wodifo mate wonka e wo Sompa TV Asem Mpe Nipa so na mabrabɔ hu se no menko ye memma enyina esai wa wo rensa wa dambo esa asi wo maso ni nyina na nyakwa bomodi tu na mako di for sama so ye na wo ko na kwaji code na odi for sama se bo nya sori na waka se mi koyi se be kwaji maka ho na me koche na mi kunu beja me dabi entampa na kwa me so me nya fa number no tu dwa na bia na obi si Africa fa number no tu dwa ma hello fa number no le fro di for Samuel masi menhia ahembobo ano Ajaba family house ho na yetena edi adwuma firi adwoada ekopem eda memenda anopa no nsia ene fa na odi for Samuel no atena na wasole no miensa pepe fa number no ne flash ene no odi for Samuel eni nkomo 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0504 588 454 0278 40 55 19 0278 40 55 19 eye menhia ahembobo ano Ajaba family house yes ho na odi for Samuel etena se efiri adwoada akopem memenda na ensankyene ni adanse ekoso menhia ahembobo ano de ebru chese ebru adwene entiase so esanse nia ono watena se na yale adokro ne de na ko konfano chine wakoda ho no beye 6 months na doctor aka chen say baby ade na duru ne die monfa ne nkofie baby ade na duru no ye the oxygen sine so ye we na so no ye hu baby yale no pote wo eti monfa ne nkofie na ne bafili America ba na ne nsagu ne ti because konfano cha reject wo die a na ese kofie ko wu ensem bebre se ye timi akasa wo ho atɔ na yesi baby ade na duru ne de mo fa ne nkofie a na ese kofie ko wu na abusua aso papa wo kete so na yede na ba begu o tie me wo se me kan se yede na begu ho because ya ba se ne yesi wo se odi fa kwa wo de kan se yede begu ho aye ze Wofa Lumba de no yede na ba begu dan ni na de da so nyina asa na odi for Samuel atime ma sa nipa wo yede da so nyina asa no na wotwe miensa na wotwe miensa na so no no ananti aba manhia ahembobo ano wo ebro adwene ntiase so ebia wo de no kwade nya nu papa ne de no na so akwa enko ma doctor rejectew na ebia na busuafo ne de wo ba no wa ma meduru manhia anokre na ebia wa gye mo kwan mu nia papa ya sami ya kai ya wo ma o mun sama kwako di lawyers sponsor mako di court na wo ma twini finhia be bro de wo ho de ya asasesem de ya hinie de ya o mudum le ka be dwane to odi for Samuel code no no ma be ji o mu code na ya tempa ye be di na ye di asem na ma ne nsa ka na sase ne nsa ka na hinie ne hasa ye wo na o to akwantu ne de they say crade ayegugu and entetia keys entetia because say oba na odi for somebody called man obi wo ho no ma
obetimi akoduru ambezi oni aka say obi personal de buy no kura no ye hunu omo ya nan na kwa ye hu miensa de buy ba ko de ye hunu obeba manhia hembobo anu a ba bi ehye bia odi for Samuel obekire Nyankopon power odi for Samuel say onye tumi bia ni agide Nyankopon de amo no nko a eda juada copy mo o tena na konwa kese eja no so gidigidi nyampa o chine memne ebeye gidigidi ono e tena na konwa no so bla be she odi for 101 na bra be ji code no o how amane so hwe bia ato wo no obi wo ho no ma be ma ye wo wona wo makwa kodu ba bia abrabon ba bia o maduru makansinsemu o mo nkosoro o mo mafom o ma isa pan dan kwa ono anye takraboa ono so a wonye former boy ani azagro to osinsemu san krofo no di for Samuel ehwehwe mu obi won wose papa manantia machinia makwa wa bia wakọ no unyankọ ba bia so makuma se manhia hembobo ano a na mehia odi for Samuel unyankọ ba bia fa number na fro odi for Samuel na ni nkta ho na tie ehu nsem na bra be hia odi for Samuel 101 na onjew wo de hia bia kwaka abrochiri woko enfisha be brodi wo nie mote ne nkapa na so se be ye obetime nya 10 series crowd ya sane abagana ha no ayedene ni pepa akoye dene obi crowd na be hyehyɛ awale epipese a ogiska ni wi a onte ne nka bio okay Flodi for Samuel 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 0504 588 454 0504 588 454 0278 40 55 then we do for someone we bompu na onjewo o ba so pese obie wo code abusua no me na da abusua no o da hwe foni wotimi ko wura abusua bi mo ho wo hwe free emaba wo wotimi so oba ta oba ani me seka sa wo afidikasi so enim akire enwanyam enso no aye na toilet so toilet no so kwade wanya adwuma aye papa toilet no ti de oye no ti toilet abusuafo ni nyina akọ no ho mesiabo wanya adwuma aye obia brabo da fom obia wo enai enum na nyina agu abusuafie ho emema na wo mu so nyina dane sadweam Brabe shodi for someone na onfa code e dia to abusua no so no onfa ma na so yi wo na o ma no filimu na da achi bi no ya hwehwe abusua na titire mi afro no ma be shodi for someone free adwoada akopɛ memenda kumase manhia ahembobo ano ajaba family house so be do keyetia number na editu dwa no friend number no na no di for someone eni nkomo so fra craft na eba ya mo asi wo foli krom no afa Dr. Mensa na wasi wo manhia ahembobo ano number na 0246 6671 17 0504 588 454 0278 40 55 19 Masimensia ahembobo ano ejaba family house mechia atifu okay wanjia o maame hey kinaka mejia ba masewa ma ba kope wa na okurukura yimu mechia o ewrade se de wusi eso papa mu no so wanso papa mu a yenni ba bi gino te na da bi e ba ne do onchia e ama baby biara wo biara no me se ewrade nshi bible so yere pade hwan be nya ne boa dire cha ne pa oba Esther okay mase okay apropo wane ukura ni odo tun ne yema yi ebi asari ya wo chia ni na ya asem foforo ewrade odi bo ewrade jira so bia do emechia me dofo pa ella bank here wa commercial bank opposite ella mechia ba bia obia o maame ni unua no munyina o maame no munyina edin mu amfa ma wontinya me ella de me kai ti me dofo pa ella ewrade nyankopon hira na onye okese me pene se ewrade
Yeah, kwaku. Bibia boko. Ofa boko. Kedia gumni anko. Kedia. Ofa na Ghana hase no mo wasam a okan ne ya na ya me depa o se obi say parliamentarians make law. They make laws. Police people enforce it. Police people, the security officers, they enforce it. Yes, then but billionaires billionaires, they buy it. Yes. Kroma say no se woni sika utiti sese bia so se bia ku aboadwan. Yes. Wasemba obi eni ho opese oba wo nche na Bible krampo aka wo se defo de na yonkofo ye pi na mom wo hia ni de woni yonko. Ohia ni bia ni ho oyonko wo krom ase no na nka beba ne sen na lawyer ni minim sem asem na wo sem na mentimi nkent na mabefa wo se koka na afa de wo hwe some of the lawyers kwan ya wo foso di djuma wo krom ase no wo hu ba bia da wo mo ankasa opponent a wo mo ni esi akan na afa wo se sika wo ho no na ne sa lawyer na friend say me client yi person oni wo hia wo baby oni ne call wo yi sika ma na afa na ba bia din wo a wo kofa no na wo tue sika no afa de wo bakro mbeso obehwe wani asoma ekroma se nom de yakoso no enti e ka che lawyers ne binom a wonum edi dwumaso ne se do mase yakopon koso enhom lawyer fum e na lawyer Safu Jamfi lawyer Kisine antibi mu nyina da ye salutu mu papa ye wodwumaso ye amudie ene some of the other lawyers na mintimi bo mudi na wonum a Oma bay nkate seye ye oma ba beka nkate pa ne ho ne de ye ka che omo so omo sesa wo mu adwen na wo me ye ja ne ye se aban ne nye ene obi a wasi so no wonye ene oye corrupt ba ye ba yankasa ye setena mu a yankasa ye fie kura na se ye nwuma mu no ye corrupt chain enipa na ye hu wono mo abonte se wo mu ya kandifo no because some of the lawyers who said they will see you money amana sometimes ya won't ase mesra mamono panyimfo ya wonum hwa atentene ne ho nsem so mamme your friend said tokuno get tokuno na chief justice yes na ne sanada roma won hwe na atentene ne ho nsem ne Ghana yatem adwuma no entimi nyina ne na so every says I wish I said yeah one more year niama was some of the courts na and so ni yebu asem yebu ma asemesi anaso benten na so why na kwa akwhwe ama ne nsaka na japade anasa de kodenti a enam so wode asem ne ba court no we are all equal before the law but sa de ya kire mu dia e ma ne nkoye te se Ghana amamra no ya tensa niama anasa ya kire niama e wo book no mu ne yese ya pempam eye constitution e dia to na mom ye mamu asem no enye adwuma enu na betimi aboa yen na hwan na ehwe ama na ye adwuma no ne asem na ho na nyia no enti ye ka che ye mpanyimfo no chief justice won hwe na won fa won nan ensi form na ya temu adwuma no sade ne masi kwaso troka wo ho no ye mamla nya adwuma wo ma ye de ye friend say semos ekoma won ma na won mo boto twene baabi obi wo ho abeli for na se clerk bi esa yi no de koma na wo ba hu safe no ne kontokwa ya bua ya se ya judgment kura de ama obi no afi Asem Mpe so nipa no ye hwan ya maami dollar wo wai ya friend say dwansa ya ban say anasa mamla no akire say dan wo say ye ton de okoye na ye nyam bransam eya kro no sam no okoye ye no so obi di na sase na wonim ho maache wati mi esa wo de no akwa agotu nipa kro na sase say me de tu anwa sika ba won sam no enti na akwa ya ne ka sase wo hwe na say tumi wo wona ye ton ya na say ye pritumi a wo ma me kola ton no ne fa ekoto bia na say fa ko plibu bia say tumi kro na no e beti mi akwa na de akwa je wo ma me wo so ogotu wo yonko anwa ya wonye sika no wasade na epede wasade na etwe wo koto na wiase wo wani mu antimi wo tete wo ntoma there are so many ways to kill a cat it is so far emla kwa so Ghana court no enye Ghana court say ya bonte court nkwa so the fa court bi na anye ya court bi wo ho betimi dia fa won sama de bia ye boom e na dade bi so le twa dade mu nti no wo kana komanto wo ba se no ye behwe se atenten ne ho nsam se po no sa 190 mi anye de beba kese mu na atenten na ye adwanya san so bia wode kwa officer no beto ne de be kira wo kwan wo fa na beboa na wankasa no enema konka de ama wadi so ama bibia so atwa na mame fancy ase no ma okay Apostle Dr. Amagashi of Amagashi Herbal and Spiritual Center papa we wo boy adwuma Amagashi
wo boy juma papa wase bema obema na ye kete a amagashi si brawo obo ni mfim sa ama sa bo sa edupu afi opuma na waka kwan no se wo bema na ne emesi so di ama amagashi si menka jo sanya no kwan adwuma wo yo wase yade biala ewo nipa so na ye bibi ni nkwa de a awurade de tumi amma na bibiduro kwan so se otimi sa yade ma ne makotote edema wo tini ameka che onumiri wa wutie me ne se wo ayade bia wo nipadua akwa ne mu baabia me paacho Dr. Magashi kuduru ho na omo na niema enkotote mfama Ghana baabi bia ni ho awoni kumase obetene nka akra takurade obetene nka tachima so wode abe piece wo ho Dr. Magashi wo boadwuma gidigidi ntitumirika ne kona Dr. Magashi ni ona niema enkotote mfama dank heba dank wo boadwuma Dr. Dank wo boadwuma papa dank natural head clinic de adwuma ekoso wo ho wase tumidika ne bra ayalehwe bia wo peye wasetinam so oje bibiduro di nko ade a na kache wo ubedura niam abekotote di ama wonso so wafa ntuma pa fura hu se Dr. Dank ewe ebre nyame nam ne so a oye bi fa ayi kwan so pechitre de kwan ya so pechitre de kwan ya so ukodru na so hwe Danka akura kire okwan no unya bogogo map no so shima kire okwan no o form number ne so fra kire okwan no simple fa won number ne fra na niam nkotote mfama number ne 0244 017 556 0244 017 556 from na eniema enkotote mfama bie de no ane crop no ane bie bobi atim vivre za no ade nsemba o bie ne crop na atim vivra ade nsemba o nana di ni va nrufie ndem bobi no bina niema enkotote mfama bobi no bina niema enkotote mfama yi no awo ye no se crop ni ase anya yi na aye no wedding no aponto no nhyiamudie no obadinto no crop no ane bie mpanifo ni beduru no mtutu ni obi epeso otina gwanko na that team fifiri won yem na aferi okopeni bibidi na niema kotote opedodo otu a kokompeni no nsabeka burukutu die bemansu no ane burukutu wose yankancho se fufu na bin fufu nya bin sa abete ne bin mutu ne bin sa nkwan aduan ne makwa aduan ne de wose ho no so woso ne ho ogimienu de gu ase din a ane aduan no wase beka se odidi se opim aduan ne manu zo apem no wose yie na wo ko na aferi ade fa bi hye obutum sa mienu beka obutum miensa beka obutum intudi aso mu twa ade adwo na ade hanky pepa wa no na hye akire na tree afedo mo zo wadane wa na nka ntimi nkasa aferi ade no na ho asesa burukutu na ayesa no tutumika di burukutu achi na niema kuaso wonimu akua nimu ampa na eniema kotoche efama ya bibia yekawa pa efama ya na yanku enko yanim kakra bi na mete ho ya mente ho mede ma ye papa yi se enne papa no aba ka lawyer no mi dina temse ne awo kan ye no krampa kana mayim ye ma ye no mo no mumu asiume nanka majana mo tumfu anantahene eye baafo nanka lawyer fo mi go baafo won so ngwati asemzi so baafo no ngwati asemzi won so nanka ne de akogina adaka mu hunu se adwuma no munyina makosua badade bi twadade bi mu untimi inspire mo bra me de se de mi si ye madwuma no ubema mi sei untimi amenkɔ ho eno na mami bu otumfu anantahene ena mami bu lawyer Williams law Kenya sofo associate pastor no lawyer Williams kusi o ma so adoyem no so ya ma so be ka jo so de me ye wi a ne wa de beda mase o ke me wi enso so a ne a obegye ne ye chem medie ye si no aye nkrata lawyer de oni mmra sa ne ye no na nkrase law we himfa ne fire sene papa yi kan ye no kra wonye sa de ama no kokotwa me no ni asem ba wa ya ampa ye nkrase su jai emoawo efiri he se sunu da na de ye de nso afele won kakwa ka papa betina sina nko ka lawyer asomasi na bo ame na mitimi gye me ne nyina na aton na afoforo ekura sika tumirika aba mu de munim sa de ne ye obi fato no se na ya Asam Wagyan lawyer ene wagidi wo Ghana nyina so kro head an Kenya zasem bia wagidi wo Ghana nyina because of nipa na odi ni di to no so ndinya ne nyina na de yeska etomle bia ya de pre bibi
da mo me yakokasa ase yankasa yi ase yakasa atwimo ase yadi matabade na mo ya ato no onza ayete se law na ya de nipa suro nti lawyer bia timi ye ne ope bia na sabi unua no ana oyobusu ana wa ye lawyer yi ene ye de ade we di no obi kase ye diga be ye wo de bra ma futu ye tia wape u case na aka na yegusudi omo se ye de on betima ton plot no ba original papers no also nsa kan wade nti ko ne ho ne office ho fakosua ukwa ade abuasu abnadi ne bosu bi di ne dan wani bra ofie opa won fa pipa no ayetiawa so abna yo nana obi sisi na oboni din keke no abosu bi din keke na ukosua na atofom keke na shinap no so agu fom keke no atoto akone na onfa Taza madam fu bi so ni hia na woni se meba madam fu no kotena TV station no moto aya didi matem no ebi ni ko atem ko si sen yo mo atimi aton dan me hwe be ma obeba ifia so oba beton dan yo enra ya o diga so no angaza de akoye bibi se wudi nipa ko fie ho a ene ya make say migration ni bi e wo but was yem fa krata am ko tare dan yes yem fa krata am ko tare dan ena me ne lawyer na ka onti asi migration ni de ko am bo na mane fa ne number ma me no fin say nimu nyansa ma kuma yi pa uradi che miska o we no yem ma ne lawyer for edu me bi na se o fa lawyer bi na ya change no asem ni ba ni ba ku fo ne di asem now the sika na sa o lawyer no fa yin na o pa on fa ewo on fa kwakum wo tan bi ne o makansu man ka homachi o da ho na dan na ibu wo na excavator me ama me mi shin kwa asem o ade ma me ne ka onim ne wo ka hwe wo bi eni eden chen no na obi wo bi chen no nanso ahomachi 6 o'clock ye yu no magu abonta fe na me da djuba bia ni kura basi dwi sa sa be jan half no adam na wo mu nyina no wakeka enoma bi ahu Ghana ha se ye ni sen ena ma na ko basa na kamra de bia me ka se mra wo Ghana wo na ko e be fo so yusu mra ne yenim ebi ni ya ma sika di enim kwan wan fa sika mape yenye wan fa sika mape yenye ena eku yen aden mra no so da Asem Mpe Nipa panyin na wa wie wo kan ndi lawyer wie na ni nkomo no mo hwesa de be se Mpe lawyer foforo because I ngwa asem na ebu udi ajira be kan semia masa ai akwaku ayi obi tan asem be na akan what I say yes na na mo bia ni suban lawyer bia ne tan na no man kan trust the police ni bi mo say na mo tell radio so am de nem no so we dia sempa ya tabo approach for abaso okay sana ye na presenters ebi susu kwaji bidi kwagu ye bengo kombuta so dia de mra sisiana ye wati ensem dejire efuna wo to nze didie ye wie dia bro na nkoma ho ye dia so ye kombuta so dia abasisi e sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochi o Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otredidi musa no. Oh, Express Group adaromenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Ahumad for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyemedu yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazidur in the kekedru neza she. Inti suye hun ena nyimizia na nano wati she durin san.
Ono na yedza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodo nyina na ma be from free na computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Into wo so na we from the bottle. Ana yi sachet kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nom no nyansem. Enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wofa afro. Saa adwadie nkratoi. FD ahwem agye atum se eye. Oman ya woman. Oman ya memana. Nananum akuafo yi afuye na saduru hobiemu o. Enti wo dwedwe fertilizer afiwe ubayusu ana. Esanse afra se fertilizer woto ye amwa wo no. Na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso e ma woboka. Ani atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer. OCP fertilizer egumu ahodo. Akuafo a modo enobaye ebitise atoko awuo emo ene atosode ahodo no. Omo enkoje OCP MPK 15 Anna OCP MPK 10 Akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans, peanuts and beans. Omoso enkoje OCP fertilizer eye TSP. OCP fertilizer ebusu wo bebia ye ton hwa yo nyoma e wo man Ghana mu ha. Enoti atufo enfre 0555 909 437 Anna 0555 909 433. OCP fertilizer papa. OCP yejina kwa Ghana and Africa kuyayo. Okay. Ene ambaye bejao. Ene be yiri wo fia papa. Aya Sompa Asem Mpe Nipa. Osisi pisie obi siwa sini bisasa bonsam kura ne bawu ndi abrabom ni so obi jejewa aya ada bia mensama metaka ne se ya jejine bi na honhon ekum nipa aha etumire bia mo nipa kwan emo ntwe abo so sa obi wa anka sebe tafra che enya ade bone ye nto ho a anko wonka ho sa so otimi di wani wo fie a otimi mantem a wote dan a wako han tuaka no so tuaka bi no wo diwani show yese ya na waba Sompa Asem Mpe Nipa na yagina so akoma na bibia akotote ofosu beba bia obi awrade nyankopon hira gozo man na nakwasi ba fo Sompa awrade hira won hira dum bishop read condos man on ne bakwama na sans na senior contractor Kofi Job on Mr. Yabua me ma me anita hotel we dumadi awrade hira no na onya ne kase maniema enkotote emfa emano enensem ofia ha na watwi na watwimbo fanza afia ye wuramu ye hunu saa niama na o media ne su bebre badene e wose ye de ho nkomoba itu adasanfo e mani pani bon so na niama e kotote famom ade bia si social media sisi menu mienu nyina ye nko na ye nkoti emra sisi e ba e de ente ho bebro ye nko mra sisi ye nko hebi mra na ebusia ade asante achime kutu asi youth aye no endedue no ebusia fo ebo adwen ene entiase so ewom se BCC na so ebusia this is so crazy na eno ene ebebedi ho enkomo na medi emunchiri mu kakra ama eno nti make kai wo se wo ba so ani de kwan so share this video na wonua bi enye bi enhwe ema wo mfin so se wo de wadwen chire wo de baba in the comment section ho ebusia ne say abranti o she white wewu onka atiasefo ho biom oyefunu kwesi blo ne baka se oye cops nanso ne friends a ena onyom bokusua etafrebra ena otiase no echire se enya ade a omoba makwan anasempo no omoba pene emeyekosi abranti efise bla na otiase no se obi wu ewo krom ho abranti enye obi a olidi youth a omowa asante achime kutu ase ho embo mo shi jama afen so abranti enye obi a ena nani ji life ho ankasa enti sende onka ti asefo ho de a enya ade a chese omoba pene so anaso omoba yanhwe han emeyekosi abranti e wose omukukuru no na omode ne shi jama ene se
yatam efune ato ekon ho a ebusua ye de no display ewo funeral ground ewo Asante Achim ekutu ase a chese ebusua meno ehye ewo aha chese ebusua ebo adwen ene entiase so ade a enne Asante Achim ekutu ase youth aye no ebusua chese ebi ensida enti sa wona me ehwe video ya efunu pa na osi okobnane ekon ho ema ye wojo no sa no chese this generation no abodamo Debbie. This is so sad. Ebusia, mama wa adwen chire, share video we na wonua bi eye bi. Arahu. Ebusia, the youth of Asante Achim Ekutu Ase has done the craziest thing ever. Na Ebusia, ade Asante Achim Ekutu Ase youth ayenu endedue no. Ebusia for ebo adwen ene entiase so. Ewom say BCC na say Ebusia, this is so crazy. Na eno ene ebedi ho enkomo na medi emunchi mu kakra ama enenti make I will say oba so ani dey kwan so share this video na wonua bi enye bi enhwe ema we mfinzu se wode wadwe nkyire wode baba in the comment section ho. Ebusia ne say abranti o she white wewu onka atiasefo hu biom oyefunu kwesi bro ne baka say oye cops now so ne friends a ena onye ombokosua etafrebra ena otiase no ekire say enya ade a omoba makwan anasempo no omoba pene emiekosi abranti efi say bla no otiase no say obi wu ewo krom ho abranti enye obi a olidi youth a omo Asante Achim Ekutu ase ho embo mo shi jama afenso abranti enye obi a ena nani ji life ho ankasa enti sende onka atiasefo ho de a enya ade a chese omo be pene so anaso omo be yanhwe han emiekosi abranti e wose omo kukuru no na omo de ne shi jama ene se yatam efune ato ekon ho a ebusua ye de no display ewo funeral ground ewo Asante Achim Ekutu ase a chese ebusua meno ehye ewo aha chese ebusua ebo adwen ene entiase so ade a enne Asante Achim Ekutu ase youth aye no ebusua chese ebi ensida enti sa wona me ehwe video ya efunu pa na osi okobnane ekon ho ema ye wood okay ya di besi ha di amamo because ade no me sekura afem na ene ye wonkomodi wo fie ha menye afidie ni mfiri ha say ye wo se wukodware abakora twan me nwie ene nsem ho ye be kan otete abakosem ye be kan adoma nkomasem se ne mpanimfo se wo bo abere aba woti adoma nkomasem no na before se ye be kan wonsem no Dr. Mosi wa mo amakuku funu bi ase ayare abobo mo no ye nko spiritually onfani nkomo nkyere mo na mo hunu ne a ekoso wa setem na atoto ne ma watum atoto ne Dr. we no we fantastic ade a mepe wo ne ho ne se machines ehwehwe nkofo yade modinani ena ehwehwe yade enumhwe ne yedi akiri to ne betima akire se na no funu na akoso aye no na sasa bi di akiri se funu ne sasa na de ade we brewo ntie no haban we ne haban we ne timi ma ne makọ Dr. Mosi na wa ye sekakum me kakoku be pa misum kakum ya jin Dr. Mosi anum Dr. Akwaba Pajo bibi aboko de ya aboko wa so ye te se de na ekoso bibi ekoso kama adansi enso eba adansi eba on se de bia me betranza na makacho se atiefo omuti pa do omunso abanso omunya ombeba be dia adansi na kwenye ne de enini ho na nyame ya adom omunso ombeba yes ye no lie enyasem ketwa enmaso ye ho de yes tafribi kekene de boys ne permazin for you so se de bia me bob groma de kwade ketu e hankofu se manwa ye miema wanya ha e no munso no se o manu no mundura no kama kanso aba o mo tutu awiesa o so tufiri ba bi esi ko bo ba bi foforo won hunu ze won aba no yesa wa kasa otimu se o ya adwuma hu aliaza agro so enti emema de bia me bo maba so se o be ye den obi ya be gina yi se de be ya ono so nisikatua no o se last week metra ka se be ma bi wo ha na wakoye adwumaden ye ne ye bro na mesini na ofura na oteteto owie ye na watam sika yakoma akoma ababa we
Yes, no, my man never Modo Doctor, G. Doctor, G. Kuruma Bache, Kuruma, so go forward. So, when the Macacha was so per se, I didn't peer your map. I am Musiakachi, sir. Nanya day, Nimpia Manons, when Jania de Emref. We are bound now, he said, the autumn was sanity, Miss Ronyani, Bomodi never told me, Mano. Nebiano knows where they would me walk, Nabisu. Okay. Hey, would me fear my fear day. A day, Kahon Kwa, and you know what to become a BGBI day. A man, yeah, a bois. And I hear could be to say, Yari Gonoria. The Biana me catches away a babawa. We are Brantia. I was a wood yedding. Would treat this at the end. A few was sitting. Obi catch us and quaw bois. You will not draw home. Be beyond in our coin. And this has had any cause of a brother muscle with Beji a drone be good and the caps of some senator. Oh, okay. And in the cup, no, in the caps of come. Oh, okay. She as a mixture and capsules. Okay. Oh, no, the capsule said, your baby, Yarian, say, Kobasi, soon suma some grammar catch or say, I don't know some Yari. Also, be the old music. Yes, we are the answer, Madame Yaria, but answer Automa and Ma. Media Chinia Automa, my catch or say, you must have, sir, or Zuniani. I want our bonus or baby or Timmy Mada, owns a Namunua Philly, so be abandoned a better. Nancy will be Bahasa. So, why, Yari? One, and so, na Eddie. Obi anso ne meda o sorry yare na ye den astati Emma se o hu se ade no etinsuo se ye den people de sa katoma no no se onso no madure ko ba nyina yare sa nye den Emma no hu se ye sa ade no okay be ma bi onso the same thing obonso so da ya na ba bi na beda enu ano no be ma yi fon be ma no nya odi praye kura be wum obi ko timi de no de praye no de woto kru no se ye ne de emu hene and say one year duro ni bia okun said ye be den e be furu ona wo so aye den ahode aba obi okwa ne be ma na so ba sa yare na aye den afon na de ni firi me be sori ya na tinji wo so obi wo abun se wona ma oye be mu se na de ni na mo de se nkokodwie no okay na ho keka onu wontimi wo so to wo ni dina ho kura na oni nko no woda obi okura wo ye oba obi ni kunu obo so da omuntimi ndi nkomo seconds owura de am otia kunya no wada eja no sade no obi wo so si meti se enka wo me ho enka wo sade ne de ba dr moses se wo ji adasa ho o se me ma ba se me ba ba ji adasa enuro na ekura na obi kura kem sade ope wo ho ne se waduro ni abete wa nom bi o hwese de wanyini ni wani afina ye bna ne gina wotimi se nduro no wa wo bo wa de oh bibi duro de opese ho to na wanka se omoja ye adwuma na wonanti wo se wotimi se wanyini so ye papa we de no ho de ye bibi duro bra me ma de obedware na me ma de obennom na ho nye de dendene nya me wo ka kire se ye bedi 100 years wanya kura na bia wose wo 85 na 75 wow and so ubonse obi wo onya saade na yesi on the dampa mu on ye de neko sa kwa esi agongo yi timse golori amwa na hwe na ekunipo eja ne kwan ekunipa so obi wo de ne timi hwe na wontimi nka nkire obi a ana wo ye kire na duro bia nso okoto enso no ho nto no doc me ma me bi wo sokoban suroku ache no na no me fire nsusi ya no fere me Lumba Doctor ya no ka say nenkoma ya mi do na ne number no mante misiro ma number ni hia wo ne ma me wate sisuma no o mfantu yi number ni 0244 69 3185 and as 0549 81 3784 and 8 ana 8 etwato mesro me number na say eno no ye 0598 hwe na wontimi mbobo number no so wodo fun atwa ye wie program a wa frame me bako yes eno sa na wotimi nya abotre frame ye di komo yi radio phone nti no na ya na me boa wo mo nso we ni say de pass 0598 137848
08 number ne de papa eje mo si number ne so onu am ko kasa what dey bia say de ma ka kire say o yare no de ba e wo se ehun de kutam hwe o yare no baby a wodnante akudu ahun say yare we de enko ya ka kire say esunsun masem pa eyese ne hawo esunsun masem abon de ma sa yare ni mfiri won fa mawo so de bia wo de na mo say esunsun masem ene yo obi won so otimu se ne yare ne nya kwa anani problem na okuta na enya kwa enso hwa na okaka kire no dise obomo de ba ajemusi akachi adina ye de samna bi wo ha eni se na tie okay eboa favor eboa manipa da sani ya dai aduma ekoso okay se na tie waduma yasi waduma ne de asai kura hwe obi a wodno aduane a yento obi se wodno na aduane na once na kwa na beto aduane na nyanipa da sani bi ba me bia mnishia ne o kana se was o head school bi all of a sudden ye yinadi wasi nanse lucky baya ma ono ada no so asonda ye ababa akopekro ye ne for na be mi ensabo wasi obi antina se all of a sudden adwuma yinadi saade ne ohunu emfa hokola biem waye mobo anam se ohunu agya mosi anga ho ato se me bese atiefo ohunu se enye nipa da sani ana bayifo nko ana eye den edini pa bra boko na chi ye woni pa no bu asase so a omunye nipa okay yetimi ton ma no no wo hia wo no wadi nkomo kama enso no wo twon akọwachi wo se wa bra bo obo se hwe wadwuma na ekoso kama enso ne wate asan se wo sre no wadi awase wo beba jamusi akache na wo beji samana ni bi dare ntichiriye bia mfi ntintan bia obi kura timi etwe wo kosa back no wota keke on se wadwuma ekoso wo sa ko wa no beji bi dare na esa ye back to sender e mani pa se e wo ho a obi ntimi ndi uboni okay na aboni tiri so okay afi no de nam se Asem Mpe do ye baifu unim se wabon ho ban enti saade ni wo na ekoso wa so tumi kan oba na obaji samna ni be edwa na enkoso obi wo ha yo si ye nchena de ye unya ma se won sakabi a favor ne ba o se ni pa bia favor ne maniska o favor won so ma nya me de ma won ene ko na se ya de asade na hye adakamina ana se de akoshe bola so de akoshe sie mu otimi ya adwuma wa jamo si otimi ya adwuma pa so bosum be so se de na katuane ne nako obi kura se won nya da obi nya adwuma na se adwuma wo ya sai se betua ne ka no da very day ho na ntoko be sorry ana ebe ka se wo yemfa wo biem from se fail twiko wachi who can say as odi agro dia mi ka tiefo do omunim de oti wo oti ne dem ono ko ati wa se ma mi kan die ono aka se onim ne ofam onim de ofam utimi na mpetem na ntentan ati basi Asem Mpe ka kwan mu so na na ka kasia be go ka be twam sisi wo tien yi ko na ntentan ati fa number 0244 693 185 0244 693 185 and the BM 0598 137 848 0598 137 848 eya mozio ozi mozi mitie yade we na ha me problem we na da me so eja mosi minya be ma bia na obi asi me koso o aje afiri mensam eja mosi ma wo mienu obi apapa nko ni nyina wo ye o owo ani no hunu kwa akire eja mosi mi koduduo mu a yese me ho bon eyenka me so mi wo pefu na pu me so na so still ani pe kasa problem eja mosi be hwe no asolve ama edam wona ma na wo kasa boboba ko de tag so ya abodam eja mosi tene te ene ye ka to se hunu doctor mosi na omo amane ma nkoto temfama we ye ndia o omo no omo se ye ka nyina no obi wa ukona so ya video no frefra eja mosi aduro na ukono se na no ebranda me ko ho no okay mo se me papa katacho no tete ye no o se wo bobo wadwa tado ye ho dawura on transe ma wo ma meka se so no be
it is antete no wɔ so a me kɔ hɔ na wo kwa yo ekwan e fa so obi afra ne nro eje mosin nro on frɛ wo ɛna wo ni sɛ be wɔte wɔn so asɛ be nye kwa akwa bi so ɛno de ha yɛ kwan na ye mosin ba wɔte wonya sɛ be yɛ dwan no na de wo mo bi it de me pesa me ka che ni pada sɛ ni be mante asɛ sɛ ye ka gono a gono ya na de akɔhwɛ na mafo no nko ada bi akrachefo mo to office bebre wo gono na munim ba ko ti ba kwa na waje mu ti ba ɛno di number na da ho bɔ modern fale o gono ne timi sisɛ bi oba awode yɛ kwan bɛma bi wo wa sɛ bi ne nsa hyɛ ne bɔtɔ mu saa wo run the point kura na atetale mu wote hɔ no ɛnu ti nim ba bia wo kɔ yɛ na amoa no menye wadwo sɛ wabrɛ ne tire ne ɛkyɛ no anya yɛ ɛkyɛ nya nya TSK mu oba sa owura de ma no wa yare ene man so ankura na aba no di ho agro watom tsunami so oba de open fofra na on pesesu no nya to wase wi na unse se o mo beba ɛnu ti no ye wonu bi wa wonu mu a na so de kɔfɔ oba da chi bia onya problem o kidney ade we de agya hɔ de ente saa na duro no ɔno ankasa na kɔ ne nwuram baabi ɔkɔ fadi nroba no ɔkasa ɔka kyerɛ wa no ɔden ɔno so mpe poison in his place enti de pɛse yɛ kan sɛ ɔno ne nro no mfa na kyerɛ asa bia adwoso gu so ɔno ɔkɔ deep ɛna akɔte ne nro na nro te no ma menka secret bi nkyerɛ obi ɔte a maduro bia no masa yɛnte ne kwa ɛntɔn na bɔnten famisi ɛnte ne kwa enti de pɛse meka kyerɛ sɛ wofa number na wokɔ hɔ no mu a wode wokɔ abɔhu nipa ne atichi wo a mugɔ wompɛ sɛ obi ahu a ɔsoma sɛm empie nkɔ baabia agya yɛnkɔ so ayi aduro bi kae fa sɔso ne fa number nto dwa na afei but we fibroid obi antie mi fibroid yare yare bɔne obi die wo na ekufu ti sɛ de wanyem so wanyem okay ɛyɛ saa fibroid yare emogya na akoda afi na asiwa wo de ne kwan efre bibi sɛ wosi akwan saa wosi akwan no wo nso ne be ma da na nsu na sign no entimi ndane bada afi ne de ahye bayifuo wanya we de na omo ma ho o ba be ma wo saa duru no na wayɛ de wo so hiem ana wo de gugukum na anane ni na ayɛ de aba na ahode ayɛ de aba na wo so watima ya bani bia ayɛ de akuta ana obi wo so ma wo ba ku mi sa wo ne mba bi saa de no osi akwan ne ya de bi enyini bo se na nyina si awode ne kwan be ma ne ye de wo so ye nyina eso Vema oh mambo na wo se wo saka sa ye ko sa ya fense aba mema tu aba makachira wo se aba odie no ye se kituwa bi odie no ye se ayeden odie bomode na wo saka sa ta ina pie yirima wurenchen yina ba afi odo bo wo se da wo ba ne se na aden we do ko fa no hin no mo se Dr. Mosi na aboa mi sa ememu so ayedin obi wo ho ne be ma da oba da gise bia na wotwe bosome ade be ma so de bia wo so wo ya ade no na wo so nyini che eni kwa se wo ya gise bosome da bi de bia ya ade no ebekun be ma also de bia wo ya ade no se de oba no so na ni beji na se prayer da de ma da ye pra bi so oba kura gi de bia esiesie no obo se wo no mojeru so nya mojeru be wo na wo siesie no sa enti wo nya sa de na ma ne bebre omo pensu me se prayer wo fie kura da ye pra enti wo se wo nya yirma ni bi na wow na wonso ye de nya ba bi wonso da ne be ma na ye fa de se ye ko sa ye fa ne se sa adru we e boa ma te se de ne ye ka ayefo no akosa ayase aba akoso afunu efunu so e poison hwe de bia na me ka che tiefo se sa niema no etimi brain person zoom o se o sunsun bi wo ha e den ano omre wakoso afunu ana akọ ni funu akọ sa niema o se na obi wo ko ayase kura me ka kira wo se o se wonya bi na wo de sra asa wo ko yi na se o ko we de nya bi sra ese yesi funu no won ko yo da so be na mfi ho o se wonya bi ye de esra se de be ya o sunsun be ye de e be ye de okay yade doctor number no etwimu biem na yaso so minim se nyame pa next week send na besa ate doctor nka number ne hia wo ba bibia wo bia na ne man koyi ma no doctor number ne 0244 69 31 85 0244 69 31 85 ba kono so ye 0598 13 78 48 0598 13
7848. Dr. Kan okurum kasa no mo se oba. On sana papa e ka asem me mandru me ko Burkina no ha. DNT e hono nsuo ntato. Nsuo beto a eto ba ko mienu iya. Ento biem enti ennua na sisi wo no emu nsuo nyina ya den atwe odi ye de wo se wo ye nyina na eye duma mo eno ntina wo se maduru ano nam no enti me kam krum kasa na atiefo nyina tie me obi ye menua wo ye mabusu ye ni a wo nye mabusu na wo ye madofo nyina mamgom da mo sambe gana ka wo ye lafo bezwen wa pa mo sati manso menga na zin tini ba ye lfoti tim pasumai jesu ko pasumai wati je fo ye lat fo ye la manare fo rigidi ye la sama fo rata furi zwen wa pa mo mpam lafi Anzo akachire mo. Nezik message mu. Eniama akotote ediama Dr. Mosi na wote ne nkan wo bo adwuma papa fa ne number no. Ne frɛ na niema enkotote mfama bia yare ne hye akudu na kachia. Ewrade be fa ne so agye na niema akotote diama. Ene ensem wasifia, ensem wofia, asem wa bafia, asem wa bafia ene ampaya ebedwa ewofie ha efunu na obi akosoa ne se ye ne na anaji ani oya abrandi endi ye so afunu agudi epolina mo motete abakom asem ofa medhasi bebre na saa ne ma we pa de me ankasa medwene ho kra menti ase de me hunim ne se bible kra me ati ase se ewufo ni ati asefo eni twaka yes eni twaka enti nipa bie ni ho asabe ofiti prako pa ase bibi nya na obewuo ansa na obi bewu na ye na bibi ye dan ewo ho enti obi e free mu a ya na ye na nanom agya yakopa de crab na agya ono so akwaje na home na de na aba na amafo bibi akoba se sabi onipa ya de da no ye de na si agongon na ye de nam kurom obi ni mu de eku no sabi bi kura yare bi wo ho na sabi sunsun bi kura ye dan eta akire sa ne ma we nyina emmoa kane me kai se ne ye wo kuro nketu amu no we kosie funu ne ye ba ye ma ye nananam kote ahaba bi ade se frɛ na sa dwera wo se bi sa ye di gunsuo ni mu na aha wo a wo ko ba ye bi ana wo de ayedai ahohoro nsa ene se ebi ana sunsun boni bi ana bibi sa anya de emma sorry enti awo ba ene no sa ne ma ne wo ho but ye nua no mrantie ne maba wa na aba na se ye sua ne ma na traso sa aburu so se mintimi hu ye de ba dia ye de anigia we no asechire ne sen nipa no wanya afrim da na ese ye de ye ma ne koda di so na amode na maso no so amoso ani mo ma ne nkwa na kosi nkwa ni mu biem sabe wo ye owufo woni mu ati asefo ni twaka biem enti pese biza say so na mo so ano no nipa no nya nkwa na ti se wanya nkwa na ne sestela na wawudi a ene sa ne ma we mesra na nanu mo se ni se ye dey ye so ene ka se kuro wurafo na ahemfo a mu wo kuro bia mu no ye besra sa ne ma we di na nanu madaroma mo hwe na mo nka ho asebe emfama e wadaroma ofa me kwagwo enoma bi ho no ma ehye de bia meka sebe ani te bebe ya na rume bia yejimi Ghana ye tra ya hua no ma bia tra so toto me kura mani free ya me ba wiase ade o me hu bi da ye kase obi ewu ese ade no that means we free ni party biem ade na sei ade na be kwakọ ba senti we ni ye no ade pa nipa bitimi agi no ma bi jina musa eya na sabi akoy nyansa na sa akoy jimi ade pa mnante ya yi ene sa na de bia meka sa asem wuti wiase a hwe kwan obefa so afa na mfofa mafa na hwe kwan abrabo a wobebo me fie ontim goyewe no fa kwa dia ya kan sabi to bia na obewu obesa brante hu tie ne history na jeso ono so sa na wotie se kye menwonko na kye de ye nkye osuban according to ese sa na wotie ye kwa ifro bi ase abrante ne wore no no makọ hunu ye frɛ ne sei nnetie na natale ye ye behwe gusa dan a yeso wayi obi bisa na wotie na we dey too much ede na ba ko basa santemamu a obi ewu ne ye kanade no ne ye so efunu ede asam ne bai we so ko basa busu pa ne bi kwa jimi a mbabo no ya basra na nanom nsole we eye we nye police station asem we nye court asem we na nanom kromo no esese de mu yi musu kese ewo kromo na fe na nkura na boys na omo yesa no se bi free kromo ho no mo a o mabusuafo nya etwem koja na nanom anim
aya busude omo di fiaka kro no if insuo ne sabe nananom wo kro mu okra no sabe mpe omo di fiaka no e de ne ba akoba we amu ye ne san obi wo na mafuo yi moto yi bi ne dan no ne yese ne bomre wo fi ho wo mu nya ne san ade we pa ma ye ade nananom sorry na de ekosu di bedroom rebi anhwe ye be chensei saba ko bi so na de be next week de na wo ka no eno so etan se me kire me do edimni funu didi ayen kwase asam we de be we de ade e na e ba so Ghana ana asantema mu yi kwakuma fansia okay ohene Ofa the nation's uncle and I'm more the nation's uncle. Yes. Mabo. Ofa one. Ofa sa ohwe numbers ana se most women to so nine no a o ka asem bi o so bia ode ne nsa be so obi a wawu so owu atofowuo ana se owu wono akasa ne krawuo na owu ye na ode wonsa ebe so ni funa na se ne nkasa na ni dompe mu no or say you'll be unclean for 7 good days ohunte da pe ba ko na se na wotwe ba ko and yehwe na say yade ahodo bi no mu krampo na ekunkum nipa wa bra yenim yade kora ekum nipa no na say that was last week Mortuary Workers Association omode ompanyimfo de communicate bi ba bonten ni nyina na ye warning concerning this particular video go viral social media and so because if you now wo so ni mo no nim yade koro ya no ana say ekum no say yade ne yensan yade wo so ni mo obi wo krampa wo kwa kantete no say de menu agude mo eken wo kwa sie ye ba ye senso si wo no wo kokoro wonsa now say no obi frɛ sie ye ba wo ba wonsa no oba ya no akoyi akokɔ na ma ye kye wo ya kye de akɔye na ase no no de ne sa akotum na wo no obi eche anaso akɔkɔso ne baby mu anaso obi gina ho na de ne sa akɔkɔso ne mu ama se aboawa ebia enam yade koda ekun abranti anase nipa kro no so no sa moawa ne bi na ono so ate no wata de befie ebasa mansan yade ati atese ewo meme basa de ka ena besua mpanyimfo no omamu ni nyina so nte no sa ne ma wo se ya mamode echiwade ya kyese bo man a eni kwan se yesoso ne yese wo brabo we no eno na beye wa yie once brabo ya na ya friends abranti wo mu no eno a no wu ye no na yonkofo na ase ne tipefo a no mogron so no esa ye nti wa brabo abebo ewo wiase no ne beye wa ye me enyo se me ye yo ye anase me na me ye kenkon enti bibia me de ani mu anase se na ye wo de kire me yonkora me kire wo suban ebia na esi nti no ofa ma me fesi asem na ye nyai sa ne ma na etan enso nyame ani na yakase ablabo no so no emfa ahote anase ne pa bia na yade ene ebetimi amana ti ate se basa entimi emwa ye mpacho bedase ohene ire awrade nyankopon nhyira me de emrantie ni omo ye nyina mimremu omo bebremu kuro ne so hene ono na mebremu no mebremu mpanimfo a omo ye nananom atrankonyamu kuro ne so omo bodin no ne din na mera fi kakra asante achima kutu Asem mpanimfo nananom atrankonya because kuro ketua mu no sa brand ye se ewu na yi ne ye manyamanya se wo ye dem mpanimfo wa ase bi enam so ye dem mpani ye discipline said ye wa ye okuro no kuro bi asa de obeye ne ebebo ndu betimi aka akira me se brand ye ukuro ma ne Europe so otumfo se tu aba ase se jai obetimi abo no ube ka chan se obi ewu obantma na bantma hina pie se nya mu ye de mesere mu ana na akasa ube de abo no odi asem na se ntime na mibremu no even senkada no mpo no mbebo wa after a year no nkema hunu na se wato nsa afrem yenu miensa bi wo social media me aka se akutu ase hene na afre na de hye omo ye nyamana nsem no kura se bia musubo bi ana wotwi omanim ana woka wonpaninzem yanti bi ba mum ye nvrem fi se bible no watwere se eya mum ye wurem fi sanse nsem no awurade abo ho kokwato se yenkai tete atempo no fa kwa okwampa ne da ne yemfa so ne yebenya ho me ama ye kra na enso bible no besa ka je se yese yemfa so ebi na ekwaso yi enem read ani ha kefunu no ke yebedo masuko yam wo hunu ne yewom so oni pakura se wuwu a na awurade asam se yemfa wo nkwa asole fie wase se enya de wuwu asole fie asole ne wo sini fie yemfa nwura ho catch us of opinion ye prison say ofunu kura wonni wo kwan say wo kɔ ho
ɛna yɛ nuanom kramofo didi so ɛne akɔmfo bɛkɔ funu ɔba na odwan boduam ɔde ba bedwira ne ho ɛda hɔ ma yɛ nananom hyɛ ne nso ɛno nti no sabita frache yɛ kɔ ayi ase a wɔn de adwira ahaban nyenya na wɔn de agu nsuom na wɔn de soap ato ho upie frɛsie wa ahoro nsa ansa adeɛ bi abɔ wo nsa ɛbobɔ wo na yɛ kan funu na adeɛ hu bia okɔ emu agya na sie yɛ hɔ na mura fi sɛ nipa wu ɛwɔ ne paneɛ ɛyɛ aduro ne yɛde wɔ ne paneɛ ɔkɔhyɛ fridge yɛde aduro na ɛhyɛ ma ɔtumi duru wei nti ya ma sɛ nya akora ne sɛ nipa miɛnsa so ano mi ɔmo so ano mu miɛnsa wu after yesi away obi a record abatesi e wasi mu miɛnsa wu de jimi na eba Ghana fo so unua bi abobre si ne yie kamontam ne nso a sanka makomi krom go so no ma hunu se Wofa Lumba ti ma pia frie mu ama ye din ne ye na nka matam mesi ano de bibi ni nye che ya de Lumba me se nka mesori ya paus ma ze wu kwagu na de o mo emisa ko ya awusi ni kon ho nti wo yiri wa busu mesu be kom kroko mo ma wu no yase mienza wu mo ye se ni mu mienza wu e de na mo gi ni wiase mo nkwa na mo gi mie ko de ni mu ni se won se obi wu kura ne ye kosie na adaka no e na we kwabrane anka wa ware matam na si agongo wodi bibi pa bi abakuro ni mu anka wa bi adwuma mo mfa ni si agongo mu kuro mu hene ye ntotoye mo ntam ni si agongo asambre ma ye di ade mo ntam ni si agongo MP abeduru mu mpeso aso mo de jimi ne mwasu bi na ekura ni asante achime ehehefo mo ye sa na wo mu nyina mo mmoa me wo fa asefo am wo mu na mo ye sa nyina munsu anyansa me wo fa asefo am timitu ana mo we mo wo fa me kasa mo munsu anyansa enye fe magumani mase mu ye we gidie mese ye Europe nzo tumfo setu ye ntena fidie so nto ne nkra me tomre bia ne hemfu bi ededa baabi no no ha manani amaso a yebegu ne hu fia kan santeman eya chiwade tina me kan sei nti o say yewura sabe ne nice for mayen kuro bi ya modihye be se wo hene kuro no wafre no na ge ate bibi na ne ye ma hye no because ne ye kosu etan ensi kuro bi ya se nsu utwa nsu ansa na akoko bi na ngade ati na ade funu kura firi mo akire ba fia ogu nsa na mudi mu jimi ni mu de funu aso a ade ne nam kuro moa wana wo mo 0551931931 ena knockout o me frɛ me dodo me untimi to knockout ni bia maso ne yanko yenu 0551931931 0548931931 frɛ ne yanko yenu na ne yamankotot na dia akura ni wo bia wawu so de ope o mo ani wanya woni yaso wa jimi ndi na nyame yakunu no hello Good evening, Lumba. Yes, Obanyini. Brother Santi, I just saw a friend's job before. I didn't show, I didn't. When I didn't say, you lawyer, how you go? I didn't say, lawyer, who won't be anything Kunana. A man, a boy, and because many are the young, but whatever money, and the better time I'm going to win. Thank God, well, the other of I lay upon Boneno and the duty. And for joy and pop. On Ferguman in Nina Bibiana Totti. Hello. Yes, madam. Hello, Catcher. A friend, Edna, because I free Agona. Edna Radian, Chawadin uncle. Overloom and I mean, because maybe I may help our kind of credit. Maybe I done all the talk. I mean, now I should be a course with even the flout and say. And once I will be green, if we are when you musu Rokoya, one almost I could be no other. All running sample on Juran. It's medium of food, and no one I'm the Bob than a Guamipa, so Yanisha. Hello. 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 Universe on young quantum and many abdus atoms and hello. Good evening, madam. Unshirawanso. Yeah, Jozo. The Pentagon and Yamisra Mupar, your
you put the Asuna and you how say Yasua. They see time that Yako. You know what they think you are 2.5 years. Correct. I was here with a trainer in Sompa. Up to now, TV in free. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Who was so? I'm also a movie. As a pet, no clothing about 4 5 I don't know when you yeah, that's ya. Ufri kurum na adwuma ni ukurum asem kwase asem si adwuma wo na wo kwa adwuma nka obenya kwan abegino. Hello. Hello. Yes, sir. Person that TV. Ujina TV nezo. Hello. 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 Yes, sir, boss. But you be able to boss. Radia ya dia bruso. Acho person me kasa o ti bi so daka. Ujina so dada. Bacho. Akwai. Bacho asem na person me ka bi efruidi. Ise boy say o maba no. Menim ayana ayana menim o madwen. Ebi so ti mi so afunu adake no mo de adake na hwo. No efunu ni da fom ni ade. Wajimi a wu asa na ya usia nyansa na tena wiase. Wo yesa wu a ebe ye kama. Ujimi a wu ase ya na ufunu ye. Unim nyansa abu sa solefo do konya na de wakotum kama. Na ofira busu so asa abusia o majimi sa na o ye omfunu. Hello. 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 Yeah. That's a good evening. Good evening. That's from Panelist. That program. Who was so, Mammy? Mammy, who was so Casa? Never saw a funeral and person can be. Can funeral the enemy. I once in another you I don't want to be put on the way. Radin from Bonnie. I mean, she wants so. Hey, Uncle B, we say yes, answer. Nanka near Mark Quotote, dear my Henry. Ofa, yes, sorry. Now, Asem Piana, Sewa Hobby, how Asem Mpe Nipa Media for. Yes, a fray, a chap quite walk Master Swami, Sheffield Station, no Ehope, and I war. Yemano A 0243 585878 0243 585878 and now 0452 095593 0552 095503 mubia befre biano ye bejo so ye for happy birthday inadi kodiama akosia so mo so dela mesese Japan nyakopon ya adoma birthday we say and see ye kra ochina me na wo di birthday no. It's happy birthday to you na de nyankopon koso ensure me dofo erade ma kwatenti ahoden ene apomuden ewom. We love you so much and we cherish you. We appreciate the good things and I said the good worker wo ye edema through one media erade koso a ensure upidwa da be celebrate party no edwa da ebedi na ya for happy birthday so Emma Linda Chumesi we efriofo so be ma obacho omunye we free so mayen Linda Chumesi or your so bema ne classmate and asa ne classmate was St. Monica's. Linda at your bed there raden koswen show no man kwatenti ahoden ene apomuden ewomo sebeya ne panyina so ne bebuso e de amawo happy birthday to you. Dr. Erisie Powers, Dr. Erisie Powers
it's your bed and patch mo fa ma me picture to sma me Dr. Powers ene eyewa woda erade nkwaso ensho mo nimde ni hunu mu nyanse siase ewo dwumedie mu wey everyone kasa wonua bema ye John Ajimai Powers ho sinyame ena was ready ama osanya nkwatenten na tena se da efama wona ne panso wo mu no wache edi ama erade aye erade aye agudie bolina fa wo mu yanko fa we ye so nkonwa so ye me chia sister ekuya wo UK ena mebra ko uche ono so wo lande me chia obi na me nchira mo kwagu ekwe de na mama nchira ya tifo ni ade my sister anti Joyce ojane menua ahenkan ene na yire Juliet omo Canada me chia obi bia Uni Glory Worship Center kronum nuam Dr. Alex Kwabna Jemfi papa we wo bo adwuma papa ye kan nyame dwuma pa ahunhum akwankyere ka ho a Dr. Alex Kwabna Jemfi papa no wo bo adwuma oba menye afidie ni mfiri akoso na ene ne ntana ne ma nkotote emfama awrade onhyira pa